china. Oh, okay. Oh, person can craning brown chain and cow ye so a day ya soya bean yedi to a yen to say a oya o de gun so ma no akoyam na it say molen no wa se nsuo gu so no asone na ye nsuo na wa de esija so na akoto do dry stock no de abegum na abobot se kosua no ti no abo tete agu bottom not tete agu bottom no wa de bobo ese so asa na echim na wa twetwa kitinkiti an nyina emamo aha edeba Akoma 87.9 FM yechiamo enso ewo Onia TV so mu amohwe ewo Onia TV eye wawia program a bibia bi ewo ena nnenso adom dia adom ye ya yede ebremo Akoma FM ye wokuma se askwa ye ne shopping mall no ena edi enhwani mu eho ena oba obehu Akoma FM na wonsam wamane usu okodanda o de breye ni a nyame adum nti ye beboa ama bibia ababoko ede ama bebi a wo hye ye bia ye chiaw na ne ye nchia shonko no e de koma aban adwuma yefo nyina ne ni se be na wo twemie no ba nie close agofo mo wo strike e na labor unions enso ede mo ho agi mu nti ene bebre na e wo fi a mo hye ye na se mo resume na mo kwa adwuma mo kra na TV ne da ho no mo a mo fa nto Onia TV radio no ubetimi di ato Akoma FM na di ato Akoma FM na da ni da nyina mosumu tie ye na mo hye ye na ye nyina ye sua ade o menti na ye nchi asonko no ye de ma mo nyina na ye gidi se obi a ho ye senya ye nso adom di adom ye ya ne makekesi eni na de me chen ye yi no makekesi eni a ene me de ebe na kwesa bi hu mi o si eh me hu se ya wa o reverend si hu mi o si eh watia tum ene de ma tia tum ajo pagi su bi sa na watwe koyi ma me no ne de yie na wo ka dis ori obechire na adom di adom ya ye de abai na ye de Akoma mu nsem ene ye de bro de bia ye kasa dwumadie bibia bi ewom ye sua de ye tufo yesu wa wasi ye twiwanim so ne ye twiwanim na ye nyina ye ko ekoyenim enne ye futu sem ansa na meko ye panel members a mo de meso nya panel members o mu de o time to say your program a ho nche say o kasa no kraya na aba from wo so panel members ne ma ya se hu bia na wo kafra o de per time nti na o kafra so e de o mo wa ha nti no ensam no ye nka ne tintin bia na ye motivation ye say obi eni obi nya asem a wa o ye third party no aya enkoje santokwa ne nkoate me ena me ne queen enya asem reverence ya oni mi nya asem intima me ne queen ya yenko ye ntokwa na apai emeje ntokwa no enkonkoko na afa wo queen na wo muremu na no esan say oni anti bi ekunti da bi wo ye sa na say bibi sibiem na afa queen ni anti bi say omomo ye fine na wo reverend apai life na be she ye mfinfin na o ka wasem sen intima ye mienu yenko ye ntokwa emresu na wose ye boma ni abom enje ntokwa enya ntokwa ko ema obi wo ho nso a obi nya wo hwie o enam se queen akase bi ni hunu bo wa bo ni ntino church no ho osin ngi on church no ho hunu bo no enso bia na me kra on kasa me ho da en fact sem enya atisem fa wani hu na wan so experience se sa na nti bi mi suban ti a na ndia wo ka se anti bi ya oye ananya wanye emfa obi dia wate no emfa nyesusu dua emfa nsusu mi na watwe da edi kan ye futu sema ye de ma ye nyina na ye de etu ye hofo na ye gidi ses ye fa asem we ya e beboa ye nyina dwumadie eye Akoma mu nsem edwada ekopi mefiada 12:30 ekopi no miensa bia e na ye de bro owo Akoma FM so na otwagu enso ewo Onia TV so omo hihye dwumadie e ma ye de bro eye na nabila kantanka Madam Faustina Dairy Spartus kojosa akode Beluchi ene ne mantie na yawo ene omo dem ho nyina e de ko Facebook TikTok and YouTube your panel members omo wa hada Reverend Sia Apai Life Reverend what all there. Oh, the road is already clear. Ene de clear pa so nya me am say tete am say for chem your chem so oguwe and I search but you be akoye. Oh my God, is Otokona. Otokona do when he talks. He does. Etomose. Etombo. Etumru. Etomoda. Tusa enna ya me deno. Tusameu. Dewani. Osode. Osowa.
so when they have it demo you already ma akwa jidi say na wotwe ye bibia akoyie Yeho atiase na ndi ntiase bibia akoyie Bible say be free adom akwa adom ye be free adom akwa adom ye nyame gu so o shira yo bakoso e shira ye atanfo be breast queen evergreen we want me ni agisa we hu dia me nyame ho che say obi opa life de hu na me ni agi ai umpe life aye ntimi no ntimi hu so opa life say ya me ni agisa pe pa cho we ye de nyame gu so shira yo ye nana no so e ojina so ada no ba na so ye twa na de no so ma no aye mobo we jidi say de ekuro na wu nkakra yo ye de nyame asepa na nso adom yen o de ache yen na nkomo wo ho say ye ti wiase asofo me se mu adwuma ye o woni ni wo ba bo fo bi na ni be ye adwuma na wo ntua ne kade enye obia na obekasa bi de manyame wa mo dua o de befa baabi nti en nso enkomo e wo ho wa woni se wo ye mesi na wa fo wo ye foreman wa wo hwemi na wa fo mesi bi na ye adwuma di sika nse ye nye wo so fa ni sika ma no enne sa nkomo no e na ye bebo ntu de oya forma na kenka utim ya frewa wonfa kenka utim so ni obi aye adwuma na wadi ne kana so wuntua no enne akoma ye fem ye bedan ka se ne ya dan papa ne kana mana na enne akokra okita ne stake oba ye na obaji ni sika minim sa ye ready na ye be show am obia ehu aye eja opon ye feedback Friday ne ye de to manim say nipa kra na ode ne ka no ede ne sika no abre no efiada ne ye koni 20 mi amba amaji anopay akokra wa bo ni sika mu dwendwendwe ena ojina ho na o kai ena akokra jina ho na o kai ni sika no enti ye papa na obi de ne kana sase ho nsem na ode na sase ama obi na nipa kra no di na yeso adwuma ne ma ne kakra ndi a ofa akokra di emre ni ndi na akokra so de ya fa sase ne fa o de ba me kakra be 3000 bi na me fa mbo me ho na mi di ni kakra no pay na bi la na jina ni China akokra kai ni sika 3000 Ghana cedis wa ba jina no pay pa konko sika kra wa ma na bi na kan course jina so akokra course yo me da mo asio sa na ye no ye mpa obi bi bia de ni ma ni se o de ansam ne be da ye na adom eni ni bia nya me dia ma ye no ni age usika e di amount o ha no nso na mpanyumfo e di nimdie ne nyansa ato ho ni ape e ho pemesibre e di amount nti ejo opon na esensan ne nkrata o TV no so e kire se oni nipa kro ni asem biem nti on timi nsan fa nko ba bia se na sase e wo obi ho a nipa kro no emfa huska e ma no e no wo sensan no na o kan ni sika nti yeda mo ase e wo sa feedback no e ho ye nuaba queen enje Peggy atna se ye nche bia ye be kopegi ho na ni Peggy nso edi nkomo se ne no so ati adem no o se na wo twere ye mi ka bisi ya mi man ka bia nso na wo ka bisi ye oh senya di o si twe so ye di ntwamentro Aunty be very necessary enti o kasi ye e ka adwuma no ye nya bi de adwuma ne de asuo e ka brabo no so ho bibi aboko de nyame guso hye why fedodo colors na you too obende yetieti maame na na me ka no maame no di yanim no obana so de to fa oba no say asem na to wo fie ha yo internet so ye de enkomo ba ya mo hu say panel members no e wo hadada enche bia de odina sem abeto yanim no obewura studio ha say na ye ne no edi nkomo na ansa na obeba no yaka che wo say afiyem ena Akoma FM ye ba ye nya 5 years na afi infemiensa edi yanim ebe ena every year bia ye Akoma FM fufu party ya ye de edi kan eno me se ne ye fufu party ya ye oja no ena ye de tosumienu ono ye fufu party a oye oba no ena ye be ye de tosumiensa nti ye hoho konkron Akoma FM fufu party de ohia ne wayowa wasanka nti o pa o fa shema o metonam o metomoko o metojene yesi aye wa pe e na fabra na be di fufuo bia bi ene nkwan bia bi e wa ha na ye fufuo de ma ne sonko ne se ye fufuo ni ye wo ene ye di aba grounds ho na minim se mo de ye kom ye kofo fufuo ni bi wo ho last year de na
na ehọ na fufuo ni owo na hihihihihih banche papa bode no wo di fia wogo e na de brɛ nti wa otu se bode papa e na ye de wo fufuo no nti afi so ebeba so date ebeba so e 10th of August e busumi edi ye ni ya ne da etoso du e ye memenda we ye nya ne working day no aka se wo commitment we ntimi am be di fufuo ye ye ne memenda no cry sisa wo ye wo fia na se funda ho a udi anopa no su kakra ye mi buado ye ma mo di no so a no dras kwa he ya askwa de nchen he baby awo bia benya ka na wo pa wo fa poto ye wa ne mma o ba influence fo no o wo di bi ba breye no wa tobi no wa du fufuo no kwa no asia pepa wa no akosi eye na so onye so na wa be di fufuo na o de akwa na ye nje o hwe ye nje o kapra ye nje o sempua e na mo ho da mo de da Akoma FM any media general ene ye de Akoma FM fufu party ye de Herbal enkwan bia bi e be ho special delicacy afidie no pegi pato say ye de enkwan special chief meat and also ye de nama oh fafafo kana baga ena ye ha for so kana kraman ena fantifo so say bodom inta afi yes bodom kwan bo ho ye da anyo na moko ba hyehyem wa ye fine e da na ewu de o ye chief meat inta afi enyu wo mfi Akoma FM fufu party no bra na ye ndi fufuo ye ba ye ewo askwa assembly eni mu kwa ona ho akwanya sagima odo ye na odo ye dwumedi ye di bia inta afi bia ye kan ya na odi ne eyi ne park na mayen na ye di ye dwumedi no ewo honnom ye anopa na wotwe na ya hyaase ye bonkomo ye sa ye exercise ni nyina bi wom na nkofo so ewo mu fufuo no na ye di ni ye ko afiya mu nso na ye di ye 5th anniversary Akoma FM ye ba ye bodwuma sai nti bi mu kwa ye mu se dem ye ba ye kra 10 years ni afa ni ye di 5 years enti sada no ye twa cake kese mu no na ye di fufuo ye di ye 5th anniversary na ya san edi fufuo de aka ho enti wo pesa wo boa ye nse ni afa bia ebi no mo boa ye na wa fa ye number 0209 119090 0209119090 ubetimi aboa ye nentwi a ye beje aponchi odwan fish tilapia banchi bode intos moko jene prekese kontomre beef ajuni bibia bintintini prakonchre bodom na yes ye be no mpose bodom wo ho no ye nice a da ya fre pegi oba beje bodom na ye de sufufu ye edi me ye ho atoy eye Akoma FM fufu party de ohia ene waye gba omo amaso ye mu aye de dwumadie Herbal akonya so wo ho wo pese obe sponsor ye na akonya wo ho no omo a obedi kan abeso ya sene eye midima for Herbal clinic Dr. Time da so waso ya sene dada Obibini Black Man Company Limited on also abeso ya sene Dedo seasoning powder and also yes taste day inside and taste e wo dedo waso ya sene dada and asen Ben Jewelry omo afro kwanta kumase ya wokọ ho nso a eno akonya e wo ho so be jewels ahodo bia wo pe e de ama and live long nutrition and diet clinic on also aso ya sene a ye de Akoma FM fufu party no ye de Herbal na afi ye de ye 5th year say ye baye Akoma FM asanteman Ghana man ye damasepa ye betwa so na enne ye bedan ka enne me bedan ka enne minim ka dan so e ka we ye bedan na ye hu se so ni nipa ye adwuma tua ne kawate ye nye nipa bonefo samsa na oni nipa be ye adwuma pa enne mesinfo bre kura mu no bi be ye adwuma pa na wo wagiska na so won fa de fata won na ma won no de ye da wanim na se ni ada no mfante ya mfre no mpo ana ya mfa ne picture nto so no wa tie ye na wo pepre na ofre ye no wo nipa kro na wo hwe forman kro no wo so beba eja ho ye de boko anopa mbai na oto ye da se onya abotre twen ye pa bibia be fine wati wetu ana mo aba kwa de be bia nipa kro no wo hye bia dra ono ana diska ne beba onfani boss ho ye nyame adum yo bibia be fine why yo papa wadaroma udin any baby a ufri baaye ne boye nkomo ne yenkoye nim I from JK papa JK anochi JK di okan ye hu ana JK na aka obi adi ni mu medical do John Kojo Mensa badodo na afro JK na o me pacho you okay and I said obi ba umra ni dos obi ba JK
Ye ni say ya na pressure na performance ani a shem komo na say. But you free ne buy. Take ya. Oh ye chi ye. Ayu. Eni haboko hade ye ka bibia bi na wato aye ye mo nkomo yi. Oye boko. Ya me miss na adwuma bi ewo asem he ya. Oh. Government here no. Patrona government dey. I government I property here. School ana asem ho no school dan bubu here and ye see no why no. Asem cluster of schools ho no. And dan dada no. And dada na ye bubu na ye see new. Mostly new school. Okay. Na form na oda no. We can share 1 week. Patro say we can share 1 week. Okay. Say 1 week in dra. No tuaka. Okay. 1 week in dra no tuaka. And the actually ni we what they call 2 weeks. And the 2 weeks no na boys in mpene. Na form no so no o de me ye e senior mu say onu ni ha. O na o share chire. And tinez me no boys in kasai mo ti ase. After call ya after 2 weeks in do one with 2 scan be an to 2 scan na me boys na kasa. So me nya botre. Me nya adwuma. Ti be na go me first ka bi an yere. Emma Ana be stand me nya botre. De guso ya adwuma no. And ti chire ba na director na ba no mko ye meeting. Ndiko ye meeting no, enti my boys ni ngina bokoto adwuma na ye no. Na me ye adwuma. Meeting no, ye nka ho bi. Okay. Enti ndiko ye meeting bi ye no. Enti the buy an say, for man asma of frey no. Enti kwa na bi gina so last stop and of frame meeting form. Enti meeting form buy no, no ka say no, the buy no sika semo ne ye semo ntino. Say no. Asan for 3 weeks. 3 weeks no be tuaka. We free na otwe bi no ko na otwe bi ensa. Okay. Enti kwa ye no na ma boys ni bi no mo sante de ebi o mo so mpofi atem motor so go operator ni operator okay one down machine no okay okay enti wana utukane bufu yi na me ne kasaye na ma ba fo na me boys ni na kasaye ne ba fo enti na engineers ne wodi na say they know ye enti na boys ni kwa engineers no e na ba mo ne kasaye ne to aso say ye adwuma no yegusu ye adwuma no yegusu ye adwuma no and every do baby no next kasem no nemba every foreman ne ho foreman no nemba okay and man ko engineers no ho egusu o mo say Maxwell Ruby ade engineers ne na Maxwell ne Ruby no okay na the time ko a friend Master Ike okay one of the contact ma you know okay you foreman de onyambo ni di so won keka ho de Philip dey it different Philip you foreman Philip okay enti one people boys in kasa ya no enti motor na ho no enti wie ye no ene bi yo madwen say adwuma no o mutimi ye na mo kasa say no mo dem ye adwuma no na 3 weeks na wa che no ko de boni say onu ba fruit ya ti kama ne fro okay na wuti na chi oti a wa betoso na ni na to fo na me na me boys ni na kasa na boys ni doso na no na kasa na ye adwuma na abetius ni duru ha na engineers no scan beto engineer ba kon kan so okay na beto mo a mo ne forman ko no ya mo forman no na forman no so betu ya mo ka obetu ya kai enti otu anu ojabi enti sada no na ade asa na ko ne ko be 5:30 enti na adwuma me ye no na ka me kwan na mo soro ye adwuma no mo boys ni scan bi na me si fam ka yan say ma scan ni mo ho scan ni mo and am last boss be ko ss so to ni ama sanity enti me siro pe bi an o say me ma de encha no pa enti de cha no pa no wa ma enti boss ni bi an ya adwuma e ko fie na gina mo enti ma mesi ne so te enti ko ka best 3 enti che kwa de e wo ka me nko am ni ba kwa na me ya adwuma o ya adwuma na otimi ye na mtu ya adwuma okay me kwa na boys no ebu a we se won no enti ko na me na kasa na me boys ni bi akasa ni gina ma ya adwuma no ha enti che no ba ye na o moment scan bi so ni bi scan bi ade akekem enti bi drop for you na engineers no ko mo china me ko kasa ye na me frame Master Ike ono ne imani nyina boss okay you know contractor na gasa de ono ta ma ho nti ona o hwe chima contractor no okay nti me na me kasa na pa jen say se bi adwuma ne se ko no enko ye enti ona mo fa na se form e mo si we knew that's the reason when tia adwuma ko sa no enti do bi ko no ma ho na flipo no won kasa wontie se no wadu no say o mo discount man no ye bukata oh
enti a chain enti komodi de ma na me frɛ ayi no Ruben no o so the full respect mami okay enti asema me ka bia no muti na me say den dey koi dey ko mo anwe ya Ejuma ne beka ebedu ba bi no ebi mo ka say bia mimi aboni ani na mda no enti mo hwe ni ye ms ka semo no enko true for man ma ofifu eno ofre no a omba me frɛ na me ko di frɛ na me frɛ na o fa nko asem kono ma Jimmy wuni mu nyansa oh I'm so okay thank God who did my tell it me beg mama oh do what tell now say thank God na say na when na say na me kan che no no we do what tell now say thank God deja say me no international me ban ma ka che Ruby ene ma sa ke say wuni me frɛ no ka say no we de ka che me na ma sa ke say ofrɛ na on peke oh Ruby ne frɛ na on peke chire maso no na frɛ na on peke ile gu say ya djuma na David do baby no there's a key woman no there's a dorsum and the boy thing now because to so be anye onye adwuma bio and we say no tell me check me there no almost 5,000 onko a 5,000 edi be sen ni oh me fan say be se ko be se 3 months performance ni afie mu afie okay e di feel say be na Christmas na no ntu aka o Christmas ye adwuma ni na ye gina mo 24 for me ma go fie se no mu die ni gina mo wo so ayi director ne de emoni ayi be ba akoko emoni anwa brenya ni ama ya betu ayi a hwebuada oh ye gina ya djuma biscuit why you cry e de wona me dika sko me fa fom fita ekwo asem eko fie me kwa fa bom kwan oh fichire sa e bo ha se hwene se skani motumu a eko fie me nya pressure na anwa junction me na fie bi wo ma fa kwan wa na mkoho ubenya pressure sese te ko fie na mo na fie do na say amonfo enjoy na say won timi no man enjoy ya say ko na be how tin kra ne pressure no na ma no so nya say bia nkra ngetu o ma nyi me la gba 18 years oh 18 years o SSC ene dua am no ka say no mo twere wo ayi adjusuman ya nka say de ne say ma mo afisika e ma no ko toto e no ma kwa ko so mo ne say ko na so tifi oh enti na no na afede me ti ase din enti me tu kwan enti ba ye na me ko adwuma mu ho me fe na on peke me fe na on peke na pita da bi enti me ko adwuma na ko hu kwa me na ko yense ede na ekoi ene ma kwa ba ko so no me ti so yare enura ya bu so afofri sekwi abetam de ko oh kene kam de ne ba ko ye adwuma apire bu ye de ba ye sisi a no ono no din e wo sisi e sisi mte sisi ofre me sisi o stedo me sisi e na no eye ne ya ko kire fo ma na timi afi mu se me we ene sa ga wa kono wonu se ojo teske be ma nipa bi no e na mo ye oyi mafi mu no ye fi mu adentia etimi what do you know etimi hunu enti Friday no na me ma jete da bi de e kono e ko chill enti ta me ba na me be da mo okay na ye ko down come on ye dai ka wa yo me ka se last bit na me tie mo na ye djuma wo soro em se da bre se adajo se die yo em se ona bubi ai ne kura no pe be ba na ka se sa nkomo na se wo ye different ayi asemata tem ne wo soro na ye adwuma no enti sa asemo na ayi no o pa yi na wantimi ama no ne tie di enti wa no mo frɛ me se na me tie ha ye dan ka enti do ba bi na se forma no ya se wontu esika no e de be ba Akoma en ya ma ba ni ye pa ye dan ka wa ha na ma bi sa forma na no na ye adwuma o ba bi da a wonim ni tin onya sa contract o be frɛ o e one thing say once me see for the an contact enti first ya me de ba adwuma mu ho no no ka kina me say ayi empatuam na bi adwuma ye nko ya ansansa ne aba okay enti ko ye adwuma no o ja ye ho bai ye teki almost 2 weeks wo e won empatuam ho o ko ka kina say o di amba o ko me na kora o be didi sanete ni pe ko ye no obi a wo yere na de na wo ko that na ma no so ho e ma de dabi na ma no ohne na mo koye na adwuma no okay no ho wan kan bibia na po koye no se bibia na yemfre no enti ni be tiri yemfre no koye say be ma e me se ni wo fi o ni se me tu kwanya ba na dai enti aba so maka kire me ni say
ye de enya adwuma no ko ye ya entina na hwe din entina na ko ni bo ana o me 50-50 te ma tona ka jena na ze na 50-50 ni de na me se na mfanto de ni wani na o de sen ya ba fie adwuma no ye nya ne sa okay adwuma ye na ba ye adwuma no ma ye adwuma na che enti bia sta la man ti bia be say 4 days na ye di ama o mo di ama me and say 3 days ka kra na se ni ofie na wa sumu adwo okay no ye free no ko ye twa ye adwuma ni bia enti na na be ba no enti na ba kuma si and o me transportation enti ma na ho na ye fast na me ba ye enti ba na me ba adwuma mu na be to no me kuma si na mo say adia ye ne wa nya adi o na say I do ode me number amana na no amana best in skin so me gina so twen sen keska me because me be koto de ne die we twen ya season cheese bro oh season bro me tum to 150 180 bros na me gina so we na me gina so na me ye e dem na tem kwati me nto na me na me come na eyo oh e na me ye din enti e che na bo akwa kire me say for man am manu skani bi adwuma kwa ndada no mpotrom de no o man skani bi e na kwa na say hey be ma do ye na nyu bikuta na ndombo na me no am pesa bigini mpesa me fe chi akofre no akonya asem no pe hende gana ma me na sana uti na na wo se adwuma na wo ye wo mpatrom ho na say na wo sen koma o mo beta ai 700 no ma 100 Ghana e na wo fe JK oje oh se on the car baby se ko to pone se onu be fruit ya mani kan fro okay na wo di na chi enye den ya obeta beto so enti bi that's it tina me nya adwuma de o enti patron de na na edi kan obi na recommend o ma na na e na odo ko patron ho okay enti mo wie na odo mo ba asemo de enti patron 700 no ma 100 no e ka 600 na otua e ani otua so so man ka 100 Ghana enti odo ka 100 wo ho enti Ghana no e che kwa last kwa me dan ka wo ho ka je me so 500 Ghana na wo fro ko no wa jiwe yo we pe ni kwasi a o pa de bi aba ba o pa ye me oni ni patro hwan na ye panyini ati 4 years oh na me kwa me na kwa mkoku 60 years okro am kwa 60 years sa ni o ho efe se edme ye no de du comportum ye comportum ye ampa okay edme ye no se edme ye free 1985 ena wa ye adwuma na wo obi a obeye be bu azan hu Philip oh da bi o se na edme na me se ego company okay company okay so on company there we say company there enya dey am se be kan sika na company na ya yentu amamu directly ya de ma foreman na foreman de amamu sanity foreman na secretary okay engineer sin na sika betu makanso ma no mo de ama foreman enti say wo dey 3 months fit last year be ya 3 months 5000 e wom 5000 e wom and we say 100 nti 5100 eno ye wo nko a pacho nti enkra na wo nyom ye adwuma wasem ha sei na wo sei otua bi na ontua bi no omo aye ntua a wo mo no omo dodo ne be yesen e na omo sika no e be yesen oh roughly me fan say woni e 800 wo dey 800 okay na ma bra ba ko no a ye ya be fa ko no be fa ko ye 10.4 ti 800 ena 1400 okay ena kwa ba ko so no onso wo asimfo so onso ye 10.8 1800 okay 10.8 ena dem ka se ni kutu bio we the OCC on number wa ha on the 600 yeah we ani akeka bom 5100 800 1004 1008 ena 600 ye be keka ni nyina bom ama member pacho mesia ba ho na member operator pacho also wo ye adwuma sen na usika na ye sen a ye tua ya aka de 800 no pacho mezu ye start ye pacho dino kwa mensa okay pacho ye start ye no faje ke ni ya start ye I mean me operate machine mo the same thing me bra kan na oba otu eska ni bia na ka bi otu bia na ka bi the last one na we tua ye no na bi ka 300 na Mr. Ibi so no do 800 they do 800 na just say me feel kwade me friend phone kra on fa from me friend phone on fa enti me yin na me call engineer ba ko na no 3 days na engineer ne the number different one be mama na me friend no 5 na me sense of 4 that dia we na nye okokra say we ka frank scan kra to e kama na ko ni za fra so a on fa aso wo ka tell me say scan kra no
media coming sana Mrs. Debbie and also what to be a maybe no and we catch us then as an on Sunday media mamma nada make I one fee and not the message now so the father phone friend a federal grad friend now on fat and me Timmy Barney brother woman is an into an amount Friday and from me down. Okay. Now also unim ne dada ana oni na ma na ko hia ho me onum foreman ko beto me ye ne starting foundation start bre na ye manager na masaik manager ye ne starting foundation na foreman no ba ho to ba no so ba be pajuma ye na de ono si ni mu adwuma no foreman no wodi mu adwuma kama na director start dia eno yi ne de kire say ye foreman ni dina edu weekend strong po director na ye ne tuaka but e be do me no ka kire say on won't mean ye the into a kaisa a foreman and respect no to be transfer cannot to a former account near foreman so is car no to and this I don't know you know a fair bedroom revenue say was the next man or bar no be to a car a scanning the car I say fine years Ghana almost same way de kakre be as you be didn't it me could read my grandma catcher so mukramu dosun e bi mu coffee I show my and I'm that machine aduma we so me lifting machine and no cosro am operator back with machine be po me sisi bisabe brai me davi be ni o kapre kro man di men yi wo on mo se men nyimfa nko chodro so when accident wo honti ye de na ye ya on ma na on mo de aban for weekend mo prebi froda na mo tito ebi yesi enya wo sika so asen akam da no de pa Uncle Jackie pacho unim bebi a wote ana eho na unim no o bebi ote no you know bakora mkasa ne na ye ne ya no onu se no ye ntinika communal leba no on de okoya adwuma wo sai ya hoda mpatrom ho wb ono tie yo ai pampo no ai masi panko no he ye pampo no ya no ai etmeti masi okay enti makora no ke ya na adwen se okoya adwuma hoda enti last Sunday no enko no ya je ka membre fie nanka ye nkoho nike go busa nike go hu ni fie okay aba me ba ye no na ko duwe na ndi ne nan na ye na ntimi ne nko na say ya be fa no so di ne ko sahwi dabi onu ko sa ene mo prepare pa o de fa ko sahwi ni de onu kwa de o mta ko di ka ko da hospital adi so ezisi ne so okay am mo yi no okay enti da me ba ho no friend am ko ye ne osu opie enti no hu ni fie enti no na me ka ja say kwa me mpeno e mame enti na ye ne ono ti stable mo ye okay enti ono ene nim maybe a wotie okay enti ka no person ka me ko no akofa do me ko se hwe no e de number enti ko na we father bia me fa na se o ye lia ho ayi ngina ye na ye father ye ko na ko na ko bisa na se na ewe wisdom we na o se ya de no e mo ye din tie no na ne busan for free sekwi abefano okay na busan se number be ni o jai but me na mo de ko ni me number de maybe number mo de be friend no wonya number bia enti wana me ka che o se okay bebe mo te first na oba ha soft no me no me ne te ben eno ka go fa soft no ho na party 20 minutes of na nkasa me hu wezo no enti we say but say be free ha me ko ho okay ama soft no de okuta na ire number ho okuta ma me number ho betimi anje number no ni me hu na Philip nkwa na onim say your friend no onim ne say name bia encounter say Philip for de omo doso nki egbo ni din ni nyina say Philip asomesia na obi ehu say Philip nipa asomesi na ye kana semi emu le kwesa de akire bia e fre na konta ba ko onim na konta na konta mi okay na konta number wa me ha okay orte kwa eno ga me fre no e ma ni busa me se misaka misika yes akonta ni mi se na konta ni fa osika ma sanity e bi eno onu busa me se aye fre pudi ni ska na mi kan sa akonta ni mi se odo ka ani awoni fakta kan ni na awoni wonim e batuma me koye no ye ne koye on na akonta no si adwuma ni on de onde ni ka no nika found onu se de ekono to jaye intina masa ike no na jaje panyimu bi ai government bi adwuma na jaye no wo ai koda so ona bu chemesa bonsu okay ne fie okay ene ai baomia so onya be contract pa o mu fie entintem bia no enti ekwesa na ana ties no to go enti tiesa na no mo yi wo mo enti onu se ni odi kan ko so no ye adwuma enti ye adwuma no enti onu ska be the found pe okay
edman wo ye enti masa ka no sa company no so no na down man wo ofre boys no on ko ye edman no enti onu hu se sika ye no enti ba ya masa ka say ope workers na no ofre boys ni bi no de omoko ta se no so anything bi an so you need to enti onu ko enti onu ye ba ya o ba hu se sika na ka mu no na po de ko ni pro oh enti onu offense no okay akonta no offense okay enti na me frɛ no no say usika no kan no say eh form anyone na wo say na form and dey wo na am so na adan na time na obom shebum no na oni engineers ne kasaye no man kan hwe om say ne saa dia e mamo fam sika emma former ni biem na nka wo ye second in command no on first kan ma na wo fama emma ntia na oni omo ye adwuma erom kan ye no ba be duru ye ma sa akene ba ye no enu hu say da bi adwuma de free po ye no enko ye se sa ne tie dia se Philip ma ho dia na ko be 2 weeks aye ko be se 1 month ko no ma ho wa na o hwe chire bibia chire bibia no enta ma ka say okay sa ne tie dia o do bia ka say that time na 5000 na lo ho asa na chema sa kan ka say okay sa ne tie dia JK won to aso nya adwuma every person dey bia mo ya adwuma bia mi an ka say bi mutum sika etua mama enta check me ye nyina ma sa kan ni tua ka okay tua oh beto na so sa contract so ye wo contract tema da kan ka tin ni tua ho ka okay say juma no mawie ya wie kwa e choko de ma big ai contract ma contract na be president ni na wie ye masa kan no e data kan ma contract afufuro okay am contract na president hu na wie en contract na ba ye no o be say juma no ye ni a old people na no wa ma obi anya juma ni bi oh enti na masa ka frame say okay medium ye old enti na juma bi wo ha o ma fanka contract no de ma na mini wo mu ye enti we and dem otueka enti we and otueka okay one day bi beto to say o pack no mako e be PS1 senya me senya engineer na wo na we wo bi a je je ndia na bati na gaza me ko to makoma ngeza ke bi nka dem ni kam dem ka be diewu c'est a different de kono me to sini fie me ko ni fie ena nwumre sie me from boys ni bi na ni fie ni be obi a me hu o be hu nwumre ana hu nwumre ne de ne be sie oh se me hu ho a go ni fie na ko chia no madam ni a fie o ma je ke o bo hu na we chia ne keke ama chia ne keke ana we de ogu mi be ana akasa kwa sam na o ka chia ni e be se me ba se me ni fie na ba tu fie eni ma chia wo o ma ko nya me ntena se ni madam ni se me san ko se ma san ba ntu se dam na me ba ye o bo se me ni fie na fte me ni fie ya nka fa ne ko nka bo se ma ka me mpe nka tu ka mu nka ni fie nka ko nka bo nka ku jiska okay ye to na bila ka je se me frɛ no boy we di number no ma me no be to me friend 10,000 one pick oh ama na bila ka je me se me fa engineer no na se na je kanyina nkasa ma ka number na bila e frɛ masa ike na ba ka bo se unu je ke no me ni no no say je ka frɛ former na pick no e je ka frɛ no pick okay sana te dia na masa ka se pono ne ho fa no o sana te dia o frɛ ne yire o frɛ Philip ne yire frɛ ne yire no aka chire no sense em baby yake ka kono no baby adroni okay na mala ka se ene ka tino funi retia yo etefo ma mo hye yen na mo tie yen akoma mu nsam dwumadie na ye de ebra mu enne yesi ye dan ka foreman Philip o say name ye bepe yesi wa content mu say name enche bia ye be ma fa JK peja ni mu ba ko hwe ne say name na de abere ne ye de tudwa baby awo biara wara o beba ye yesi pankron wetmeti ho no ye ma ho ya ye beba ni aba be da o kana enche bia ye be ko dwaso ni akodi nkomo kakra bi na ansa na ye be ko ho no na me de tu manim say ene ye makeup yi naya makeup na esese ye ho a ya ba betna TV so naya makeup or amokom Golden Gate ni mu hwa na naya ewo wo makeup bia ofre na obeje so frɛ no 0209586283 na oni naya ndi enkomo wofa ye beba ho na ye kwa kotie enkomo kitua bi ye fa commercial break kitua bi ye beba sese ya nipa wote ho a
You be say be a natural exercise. Now e kan wabrabo ho. Na wota trends no wapom. So bi wo ho a onidi ntem. Na onsan so nye exercise. Eyesa obo akokora na so obo abrewantem. Esa akra gro no ndi ni yie. Obeka so obi de dro na eje. Anakwati o libido etiko. Yes. If it's exercise ya dia eboa pa. Okay. Wota ye exercise eboa ma blood circulation. Yes, moja na say yesi die frisa ne yie no. Ekoyie pa. Won say nipadua no nyame de pipe ele body ni mu na moja ne fam no ye ntini no. Nsene ubesi asiesie ho no aye sase afa no. Eboa wo ma moja no etimi die frisa ne yie. Now the covid no so aye waduane. Anopa no wudidi wi a na wokọ adwuma woba fi na wudidi wi a tinete wopum kakra na da unso bi wo ha every Sunday kosi Sunday otidwom onya daje nkwa asori na wonsa ne dintem eyesa ya de bowa ne kono eya yes ntre bia me tudwom fo ma ne fo se wo yare a ebe dem pass botumi akodwom enti eda bi wo ho a home kakra ebise wonya sika ni nyina no ahwe ya abrabo no ebe den yade be sa be bod ni nyina be sa yade enti wo ye adwuma no na wa ma wani ada ho se be ya obenya hoden we ye futu akovi organic tiger nut yade ma ye ma me no ye papa no se ye adwuma no ye mfa sisa nka ho office for no so ka ho ye die yet na sesa bedu fie na chai say wa bre so ade udi ya na o say office for no ka ho ye dwon for kwa so ana onware ye na ya kuna sheki body ni kakra so pe bo me nkomo bi en no bi so wanti ase so no kra na make no yeah so so ware o say no so here sa anadwo mpa so exercise no no kra ni exercise so for kra je so akobo boro park so ya twaswa ye tu sa afo no COVID organic tiger nut powder no aduane a ye de friend say superfood if you say ahwani ndura ni paduane hia no almost 80% ewo atadwe sam COVID ni mu nti se wo de ye waduane a esiesie ni padua no na eboawo ema wonya ahoden ye immune system support aduane se udibia e boost immune system no ye niam nyame de aduane padua ne mu a ode so je from fighters yes adua immune system no mu na se ono munya require vitamins no a eboa ma won ye ho ye den ma wonya ahoden obi wo ho ye adwuma kra bi a na wa bre obi wo diabetes or pressure enti ama anopadidie no se wanya aduane bi a asichire ni mu a ontumi ni na covid no esan say one natural sweetener nti no so we diabetic anapa no betumi adibi eboa e manage sugar level no entire massa ekru a se be etatu diabetes for no ontai enya bi ekru da ho na de covid ni waduane a esan say ahoni nura ewo mu no estronkote no ekunu ntem obi wa na ho ye ne den se wontumi na waduane ye covid organic tiger nut powder atadwi sam no odi enie wo so na pa no adidi na wadibi anwumre wadi waduane nyina awi a wokoda no na wahono no pika na wadi woto ho a ebeboa ma otumi adayie na nipa bia wontumi na yie bia no ne nkwa entai enye tenten yes efise nyame asiesie nipa bia no nseche we se eduru anadwo no a ese wotumi da na nipa bia no ehome na bibia nyame de aduaduamu no etumi ye adwuma yie na anopa no otumi asori akoye adwuma if you say why adwuma no the whole day yes I say ni padua no rest no anadwo no so untumi na so ho nti da bia no na wabo akokora mo no wabo aberwa mo no so ho nti ye kanfo covid organic tiger nut powder say fa biye waduane na ensiesie ni padua no say oba tan so dibia eboa no ema se omanufu a e produce quality breast milk for akra no nufo so bia a eye papa no akra no mu a onta enyare yes nse akra bi ho a wo no a obeyare saa da bia what is hospital se odi atadwe sam covid no eye waduane
na oso adidi every 6 months e kono ma ne dibia eboa no emma na adwen eye sharp or 19 tem se wo hyesuku ase nso a otimi sua adibia be kire ne bia no ne wure emfi enti na se covid ye eye super food enye aduane enye aduro na eye aduane a ahone nuru ahyemu ma na udibia eboa wo ya Twapeti Herbal Shop Pharmacy Supermarket ya numbers no ya miensa okay baby a wo bia ofren a ye be direct o na wakotobi 0200 0200 77 77 72 72 77 77 0200 0200 77 77 72 72 77 77 and 055 055 8400 8400 265 265 055 055 8400 8400 265 265 and the chat to 0244 0244 78 78 76 76 39 39 0244 0244 78 78 76 76 39 39 as also that TV no so Edaso and say we hear TV a Facebook nso a edaso wetimi atro ato okay na oni edi nkomo wo enkran akọ Ekus Pharmacy e wa Shaman e bi ho na naboachi ansa ne Herbal Shops a etwa ankran ehia o kanchi drug lane obenya bi ato OP Pharmacy e wa La Paz okọ abenya bi ato Little George e wa Tema e bi ho okọ nsawam go filling station ho a ye de bi akoja ho na Labadi Total filling station Beach Road ho no obenya bi ato Kofodua okọ Gapson Pharmacy a obenya bi ato na afi na ohina na Herbal e bi okofodua mam wo sunyan monko Green Light Pharmacy e bi ho Kumasi Poku Trading e we dum Freddy Mens or Dr. Mensa Kewo obenye bi ato na Tenata Herbal Shop e wo Sofulai ho no e bi ho okay Takrade for monko Mensa Herbal e bi ho Connect FM okwa benye bi ato Mama Doris e o Cape Coast e ho so bi ho na Cash and Carry e wo Tema yese Ghana hadie baby abefe bia wisdom amache tell Yanshan ya da na sepa se ne wasi aboa ma tech ni eja fosi top product no nya asem ketwa ye mama mpanimfo a mo ho hyehye mu untumi na enema nkoye woni padua ni mu no wodi ane covid okay ye papa no so modi ane covid wo a wo ye adwumaden offices mo aduane eye covid organic tiger nut powder amrante no mo pese munya hoden na modi adwuma anadwo ene awia no waduan eye covid organic tiger nut powder we adwuma na wabre diabetes pressure opese wutumi da yi a unya energy a eye covid organic tiger nut powder so obazo dibia esiesie ne yam na emana tenka ekosoro se wo dryness a se wo dryness je se bia woni be ma hyiamu a se sia na wase area ana se wonya kata fa covid waduane na ebe greasy engine no na woni ura hyiamu a ebe ye moto ye na nanam ye ma so ansu atoto na kotodwe no ya na ontimi ntiaso yie no waduane ye covid organic tiger nut powder e ma no so dibia unse esanse eye natural food supplement ntino so wudibia e se ne wadi fufu pepepe sa no enane bad cholesterol okay unse da bia me ka se cholesterol nyame na eye nipadua na ewo mu eye but esa edidi bond ntino bebre enya bad cholesterol okay wo ye dwuma kra bia na wabre sa na ase waye kutu wo ye mu aye bia ho fa covid waduane be ma wo sound sum kama okay ya numbers no frame ni nkomo e bia na bibi kire wadwen a 0200 0200 77 77 72 72 77 77 and 055 055 8400 8400 265 265 ni etwa to 0244 78 76 39 Ghana ha babia wo bia ofra ebia na wo shop na pese otubi kogumu a ye bete so ama okay na wo so nya mfaso efise mfaso nti na ye adwuma na edidwa ye no krepa ye das mini abema me gidi se nyame ya adoma na wo twa ibesimu no ye besan ehia
yo bibia be fine why yo papa wadaroma udin any baby a ufri baaye ne boye nkomo ne yenkoye ni I from JK papa JK anochi JK di okan ye hu ana JK na aka obi adi ni mu medical do John Kojo Mensa badogo na fro JK JK na o me pacho you okay and I said obi ba eye Akoma Nsem na mutie na mo hwe yen ewo Akoma 87.9 na mo hwe yen enso ewo Onia TV so ye kodwa so ni asan edidwa kakra bi na onsi aka se Akoma ni Onia wehu ade no ye body kra ni nyamfa picture ne ma so kra na wa bebia wote no oho hyehyw Philip onu aka sa frɛ enche bia ye be kwa ma no so ni ne Philip akwa akodi nkomo se sika na ne ya ye gina ansa na no ye kwa akoton adure kakra ye ton 3p garlic mixture we ye garlic ya edi ye aduane ya na mpanyimfo atena se no machi mu nsuo no we ye mfa nsuo enfra ye garlic na na omachi mu omo no ayo mo fa hwen ka ho na mo de egu atuam a ye ton na asa yen yarewa ede ama yen 3p garlic mixture esa enyare bi etise high blood pressure so we all menstrual pains ubu wonsa yawa awokomu anasa menstrual disorder ni nyina etimi eso ano ede maw sugar level ekosra kope 3p garlic mixture nenno wa ye kese abro so nye kese nyina ena ye kese papa kese bi wo ho na ye yare nko a wo kope 3p garlic mixture na eno so ebeboa wenya stroke asthma na anasa wo Johnson na wo brese ye betina ha ya kasa bepem sabre oso okodwonso na Johnson ebi emmae ko na kope 3p garlic mixture nenno ubenya bi ewo pharmacy ahodo a ewo Ghana ha nyina ubenya bi ato ewo ho Danny Herbal Misty Herbal Colinac Herbal Apidank ena Angelus okwa ubenya bi ato for 3p garlic mixture ewo anase piwak natural ewo 0248 928824 02010000021 3p no ye ka chom se ewo toa mu enya rubber bottle eye toa emu ena ewa ye de garlic eye kokko ede ato etoa no ehuntu koto a na wahye no enso ede amayen we enso ye grow fine herbal tonic yesi nom na grow fine se won sa de bia na won sa aye titiriti wontimi nna se okoda mpemu be pre na boni ate ade achi wontimi anda ba akokra wontimi eni di eduane si wanim na o di kakra nyina o hwa ayonkwa kope grow fine herbal tonic na ennom wo sori anopa ye nya wo hwie so honam nyina waye memre wonya nya hwie kra no na waye mre anopa na kope grow fine herbal tonic na ennom menstrual disorders enne eba abosome miensa achi ansa na asan ababiom ebi wo ha menses na makra wa wonyem nanso emma ana obu nsa so a mogya ne badodo ni nyina eye how ene amane nko a na edinam pe grow fine nennom na ema oho ento de bia wonom no kakra no pa no wanom ewia no wanom enwumre no wanom na asaw yare e dia ma vitamins ahodo ewo ma ebe ma wa hoden ama wo yare nso na nom grow fine na wapomuden no ebesisi so e di ama pe bi to ewo Misty Herbal Colinac Herbal ewo Ashtown Emrom Smart Herbal ewo Boase Fredimens Herbal Apidank Herbal Pure Leaf ena chemical any herbal shops ahodo nyina obenya grow fine ni bi ato na wanom yenso de ye van no nam kromu a nam ton nnura ahodo ri bi enti wo hu ye vans na wato bi anom ope consultancy na ope no dodo ato nso a na wahwehwe digital herbal clinic ewo Kumasi amokom ye ne Bank of Africa ena edi enhwani mu freyen ewo 0244596532 na kope grow fine ni bi eto Agbozo Herbal Clinic and also STIs ahodo sexually transmitted infections and namu yarewa ahodo ema ene memma wo pe bibi e be sa o yare nyina e di ama wa no akọ Agbozo Herbal Clinic and also ne nuro no etu typhoid fever ase e di ma o jonso ya jonso mu haw ni nyina unya Agbozo a unum bia ohun ebeto sisi yare se bema obema entimi engina so enya adwuma se ne wo se eye kope Agbozo neto nenom na ohun ebeto omo Kumasi de chem so ohun ni old insurance no junction enaye enhwani mu frewo ewo 0553 417752 na oni Agbozo eni enkomo enkran omo Okwashiman omo so frewo omo ewo 0241 750282 na oni Agbozo
Herbal Clinic ND Enkomo opese utu kwan na o ticket ho nsam how ana wadwuma wo yenti untimi nkwa akoniaba enkwankwan kotwa o ticket a domestic and international nyina fa how enyina fa Akoma Posa Travel and Tour Company Limited so wo ko ba bi na wo pe hotel reservation and also omoye ho adwuma ombedi ho dwuma nyina e de amount o pa kwantu ho nkomodie opese utu kwan kra wo bebi a wo pese wo kwa na wo sika no unim sika ekita wi bebi ebetimi e de wakwa ofre Posa Travel and Tour Company Limited a omema consultations bi e be boa e wo wakwantu no hwehwa won e wo first floor Amenase House e wo Matthias Junction Swami Magazine Kumasi heya e na KJT Ababes Shopping Center e wo Morocco Adeshiman fra wa number na oni won ND Enkomo 020-521-5495 and I say 050-425-6360 na only Posa Travel and Tour Company Limited any Enkomo and na Currency Ventures and so omo draw ewo Zahara Herbal Products eno so ko edwaso a be bia obenya bibia obenya Zahara Herbal Products ni bi ato omo Okanshi Drug Lane ena Herbal Pharmacy bia ebe bia Herbal Shops chemical shops bia obenya Zahara Herbal Products ni bi ato so honam eya omre sexual weakness ema ene emema ena yarewa hodro nyina na wape Currency Ventures omunro ni bi ato Zahara Herbal Products na wato opedodo etu nso a na wafre 0246 348334 0248569335 na oni omo ND Enkomo na yedi nkomo e de afa ye nua bema a oye Mason oni enkra ye adwuma foreman e de wonka ye keka gboma ye dube 10,000 Ghana cedis kra na Philip pe e na omunim ti onu pe ne ye boye Philip no no awetie ye wafre ye na ansa na ebe ko Philip won na kodi nkomo so oni papa panyi eni ni nua no nkuma ye adwuma na odi wonka no pese obetua no ye be ko ahoma no so ne ni baako a ne na ye ne ya wentimi amba ye no nso edi nkomo ne etie ne de kakra ansa na yakọ Philip won na kwa akodi enkomo. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Me patron the line no ensisu ye e ma yentimi nim se ye be san atry ne afre ne bioma na ansa na ye benya ye nua be ma no e wo ahoma no so se wutie yen na wo hwe yen na wo how bi okoda nda bi e how e chi wo so wachni na wunya ho solution bi a for your number 0530507849 0530507849 na oni yen ND Enkomo producers ne be fa be bia wo biara onkomo no wasem no ye betoa na ye de abaha na ya pa no pomasi bre e de amount and I say for your number WhatsApp number 0246766060 na oni ye producers no ND Enkomo Akoma mu nsem dwumadie e baso adwoada ekopim efiada 12:30 ekopim no miensa ewo Akoma FM 2:30 na onua eye fiso no mokọ akofa dwumadie foforo de bia adwoada ekopim efiada bra yeni nkomo yensia de yenfa bi nya serie yenfa bi nya futu e ba se wo se yesusu a yesu yesre a yesre yetwi yenim a yetwi yenim ejaje eke yeni nkomo mi hu se ye ka se Philip no wa frɛ no na isa afi no wa relax kakra se ya frɛ na so afi de ono ara frɛ no wara beba ono afrɛ e no se tele ye gma bi na sa no number ya 0241 sa no number se minimum da o de siemo you send me call so I no be our private number o se number bi o hono ma ya fan to joint ene de na but na kame no ye adwuma ne de number bi o ha esemu no mi number na ye ba ko pe yo wo number ye ba ko pe o no e format ni number sie mienu. Hello mini abema, good afternoon. Madam Pacho we Pacho ona yo ya na ukosehwi na watek stadium yi mena me amokum ona wa amokum na ona ni Pacho na ye no ye ko ye asi asilena mate lota na blood issue ya me ma me fi ni ska bo to wa ma ko mi te ti to wa na step ni steps oh ala me na bu ko ni keye ati me ta into keye into men daughter na ka me plan so ni
ana matam ne research ni e ko tan baby ni sa sa mama na ni na je na ko ka tan ni na ni ko ana ni ko ni ana so ma ba ko ni sai si mam se ni ko ni ko be se Sino? So mana pun jelas senang kata dia. Papa nak dia ni tu saya. Dia kau peace. Alah. Dia tapi misalnya saya cakap kasa dia mana tu ini yang jauh deh. Sini dah. Dia apa tu ada nak kerana asal. Anak, bukan yang saya mana saya kerja ni ketian, kalau mau kau teri, saya betul lah, saya betul, ada jadi tu lah, jadi itu cuma, ada saya ni, jadi orang sana ni kita suka, ada orang sana, itu semua, yang tahu dia lemah di, kalau jangan bersaya, kalau jangan bersaya, ni jadi ni dah. Ya, uti ko dia tuni le na tetu le kwa dia wan tinya obi tia no tie de dia itile dia tamini le na dia ke idi ono ke le dia da net e dia da idi jana sa statia ta na se o ma te tie de dia se ka ni dia ka le da oni si ke ni na mai ko ko sare na ayat na aje e mana Kalau sini tu ini macam kan ini sekarang ini kau ini siapa? Nampak? Nampak ni kami lagi ni. Ini kakak ni. Kami ni sana walau. Ai pacu si kasai nak kem. Ini kakak ni. Ini 600 cedis. Okay. Yo. Enti na ye pesa ye gia dance die se won so oye weka oye adwuma ni bia oka ewom se be ya na Philip no oni ni din nyina ana je Philip na de se no hori ani ko na de se no na o se upra ye na dan wo kofie ska se na mo de ma o se jifa kofie ayi se ba ko na tu de se ma me se si ka ni kan ko ni bia mi se upra o site one or more 10 Ghana cedis. Kita kan itu ada aku nak si mam se ni nam to ni ko na to to dia nam dana obia ma bibia biem ta ke dia ni kan frame se ta na se ni se ana ja aku kan ada mak ka na ni ni na te ni ta la mana online na hu ni ayo tapi jadi kwa bulan kwa dah nah kafir yang dah okay ini kwa buat ala adik nama bilang kwa kira nah lekuk dan jama Herbal alam kota tu ni misalnya jadi mana ni kakak no ansa na sa prawe be banan ka woni haw bia wo nan but say dwa we ya ko praye no e na ko fa haw ya brewo ya bi na ko ngam din ana kwa enchance ko di kai chame ana yi ja ka be ba e o site wa en kwa na ta ne man ko se ne man bi ya na o ko no se ne bi an ko fi ana ko se di ni e le sia hono ana na na ko ni no no de to ni ko fa ene ko se chance na se shy ene wai fa ana da yam ti se ni de bana ko to bi first nam se na mana da mana to si ni de plus na ni asawa ni good fish na ni ya sem to ya okay ana ni ko ana ni de fa bana ni ni se da yo me pa cho site ho na wan kasa na den na wo ya wo ho na wo adwuma wo ho ye den ya ta ne do mo ta e ya ku okay ya blog ba na ya okay pa cho ya fra sen e fra me asamwa yo asamwa ye da se pa ye betu ba na mo na usika akam no ya je oni wunia no mu ni die nyina e dia ma na nyame ensa ya we wae okay yo ye da se yo
afeya na odi wefidie no e de ato Akoma anase Onia TV a Akoma mu nsem dwumadie e na o hwe ye na wutie no enne ye nkomo no ye dan ka eka enne ye beda ye papa no kasa do say emu bi na wotie ye no hu se konfom ye no bi e de omo nsem ma ha adejanse bi no na ye ka dai saa ena akokora yi so de na no so ye ka dai saa iti o hwa papa yi forma ni ye bu kata no say me de baba Akoma ni onua o ma di misika ama me ena o de ato aye wa ha say nti e bonya me mpa so ma ya hoden na ekai Philip wa hu no wate na wa frɛ ye wo tua wo ka na asem de nasem eko na ansa ne bekwa ma so ne Philip e bekwa akodi nkomo no ye ko good morning na omoni yen edi nkomo na na bila besie na so ya no pa na ho nto obi cha good morning cry untimi enje so na ansa na ho beto no just one good morning herbal mixture me ya be ma ye ma akwa aba papa ma jonso wako die dia na family de ja kaso oluma mi so me hwe no enye show huye betimi afro ma bro san ya ba say ya mi aye bi enyame aye bi ya mi fa dodo sa hu ai osoro nya okase amen ni te bia sa wonu me eduru pa de bia na ahoden eye strong na ade ba ko ne se eduro de obebre na aye bi doctor sa ye nduro bebre ye ne wo mo na na be ni nduro obi o ho akwaji fi obi na onu ni gina sa doctor na wo o doctor bi onu akọ nwurem akọhwa haba no doctor bi wa haba ka sa wote nti obehwe ma ye na nanom tete mra no na anapatutu to mo hye nduro bi si wo man se ye no wo ye hwan wo benu bi se wa no ma school nko ena saa bre no so na ade ba kwa minya no wo mu se emma ye ho ye din pa nti e ba ye din se obi oti kuro kasem se oni kuro mu ketewa ni ekodi akon na ye defeat no hu bi sa ahoden me am tim ma me wo makoma akwetan akọ hospital da o to so say me na me dikan hey yeah I see akọ hospital da me na wo makoma akọ 11 wa visit hospital da na yes ayi nu aba no doctor 3 days e be kan wa sam na wo makoma akọ 13 ba kukure ni hoko hospital na sa haban na ni ndubrana na omo dibisa enum bi we no ena papa na daroma o kire doctor ena o ngese mi ba be ko mi kofi me de se duro e de sha wonsa fatum o manya baba be so ma ya Ghana man enti papa na so amfa sa message ni eni agro ena owurewure ma no go se haban ya me na kire me anu ni na okeka ni na bom na ode ye ndubrani ode ye edura ene ye fa ne se good morning Herbal mesha de ko ma sa di ni ba se na edura no pe ni na ye na no de manya achi nti na se doctor se dina ye enti good morning Herbal mesha edura me kana ansami ene na ekura me nsam yi me ne bebi a wo hwe me firi me ne mu ndura wa nonom nti ana dodo na nkrofo ta afren omo se ya no mu nduro sa insurance cancer fewrade say good morning Herbal mesha e ba ye obi anu me duro ni bi e maka say me no mu eduro no me ho anto me da evi say eduro ni ye general wobin sa wo yari o obroni kasa na maka no brofo kakraka no ba wo de ba ye de yaro sa wo yari we eduro sa wo no me ni Obapa eduro ni ye moja ni ntini mu adwuma nti eduro ekura mi nsemi we bi a wo hwe mi bia no esanse eduro ni ye moja ni ntini mu adwuma nti obi o se mi wa na mi nsai mtitiriti mi na mtitiriti mi sraw eduro ebebo na ekuta mi good morning Herbal mesha wo de tribal ko na wonum wi a wa na obekwa akopɛ box na ekira kwan na wanum ni na obapa esanse eduro ni ye moja ni ntini mu adwuma nti obi o se eduro na adwuma mi ntumi nda se eduro na adwuma se wo ntumi nda me sraw we eduro ni ye good morning Herbal mesha tribe na no mhwe obapa eduro ni ye moja ni ntini mu adwumenti obi wo se me ntini mu twetwe me pa eduro na pon no ate se ntini no etwetwe no afi bia ni pedua no bia nompe obroni se joint bia nkasa na nompe hye bia no te bia wote ye wo obroni se pain mesra we eduro ni good morning Herbal mesha emane mpa wo da eduro obaba me de na bi se me mpoma achi anopa me no mpoma no mo kan se twi no me mpoma anapa me no area na me no enyimra na me no ebi da me kai mu enti me wure fifie de ne pe me ni ba me wura kai ma na makai na ma no me nyare o enso me no ade enti because e general well-being e boost immune system no enti obi o wa anapa bi o se ase oyare asantefo ne kan se wa fie is ase oyare so won yare yes your friend no why no friend me pa cho we dro ni good morning Herbal mesha ene bebo ma me de bia ne woni su biriu pa cho eni su bire no woni doctor din komo no ba ka ne kura cha wa de kura obetwa hwe no wa hwe na won sori bia ba pa ko ba ne sa recommend ma no ma ne se enu me dro e fa ne se good morning
Herbal Mixture. Tie, esan se eduro ne ye moja ne ntini mu adwuma nti oba pa obi o wa wotie mi oyo oba. Na se ma woka nyina ne se bosome so na se obu ni nsa buo no bi wa 2 days na etwa 3 days na etwa obo ade nyanse mu ne nhihye mu no oye ne se bosome nso e kan say enanson awo bosome bie mu say enanson no kwa ne ntumi amba na ekoba 6 days kwa na 5 anka normal but adenti ana wo de be 2 days na etwa bisa won say ne bisa doctor bia say sa dia aka ekire na emba na ya na ekwahe ekloton kakran ebre bi bedru no doctor bi be invite wo hospital no na wo kwaye fibroid operation dia keke mu no e ho na ekowie yam pen sa ne nipa bi anso na benye sika ko hospital nti ene ya ye eduro we ne ya de atoa me nim baby a wo hwe me na me nim baby a wo temi kope eduro we bi na no wo betumi afresh si a number na egu soro no 0246 na peke no na fre wo fra doctors mpenifo ne wo bedi nkomo na waji nkyeremu bia eboro me kasa yeso oba pesa nse eduro ekura me nsem yi eye moja enti obi wa owa na nan identity nsa identity obi owa si odidi kama nanso na so tia na ATM srawo eye good morning Herbal Mixture wedura ebeboa woni afi obi tie mi hwe me okoefo mo be bia na complain ni sisi okoefo mo be bia ni sisi titi driver ni bi tie mi osoro na pa be 4 ekotene stie ni ma obesi fomu akodidi agesa anadwe 10 ekoba ni sa de infection and I can say problem a wonya no say sisie no aloke enti moje wo say free musa ne ma wonya wa hoto no moje ni ntumi ba ekoba ni sa no meduru a ye fane say good morning Herbal Mixture ene kutemi uko drugstore bia ben wa obenye bia to good morning Herbal Mixture eye wedru enu na echi no obi tie mi hwe me na asem okan na ne say na chinkase no eye ne ya na etwe no na chinkase ne di ni tufo mankasa me pa cho ekoba ne sa nom edru aye fa ne say good morning Herbal Mixture obroni frɛ yade bi siatica ne di ne da papa so yareboni me tie ya na nke frɛ me siatica be na ganka mepe na so yade yade tin de ama no ne nipa din basa na yade no so di nipa ko wo baba enti se wo tie me hwa me na sa siatica sa wo to ase kase ne twom e de wo to fo mankasa doctor sa ye wo duru bi so mo ye wo ho ntom se try e duru we bi na hwa ade okay wa nkotodwe monan enipa bia wa hoodin gina nkotodwe enti nkotodwe ni se ekofom kakra bia na wa hoodin so ate ma bro san ke meni nkotodwe anka meni untime mfo fe na nkotodwe nya untime ma obabre enti de atie ni no medru ekuta mi bi good morning Herbal Mixture ya ye adwane esi ho obedru fi house mintumi didi de ba dia na esie mesrawo wonu ma ato untumi didi amedru we mel hwe oba na bosumi bia so oba ba na odemi oda boarding bosumi bia so agese yetebire no ade ne be fie abufre ya saa me de ne kodu university ma me nti wo tena ho abufre na wo ho abaye diana de bi tie abufre no bosumi bia so agese ade ne be fie ade ya yese ne nsebuo no na ya se we no ontumi ntene school ho se ya mfa na be fie oba pa agese ye fro phone so se oba na akoda hospital no entena ho ma saa de we nto pe eduro we bi gu no chop box o school a we de ne provisions no fa bi kana ho manono na na pewia na mira no pewia ni mira no pewia ni mira na hwesa bosumi we ya do be fie bi mo o ma fie bi eduro we oba bi anum bi complain bi mu da ubu nsana wote ya opa no meduro we bi good morning Herbal Mixture yankasa ndwe yenum ya wonduro te kasa de ensasi ebo me pa cho wuti mo ya bema first na nka wono wo ba hia utumi ye adwuma kama ene wo mema ya akofo ba akokora utumi nko Adamfo bi o say ne ho be sori bi agesa 1 week okoba ko wi agesa 1 week ene o yare pa nti eduro we ni edura ebebo wo de no na na pe wi ni enyimre wo so wo yoba wo da wotim ho fefefe be ma butu so na sa wo da wotim jeka say bayira aba foforo eda ho ne say eda ho ekoba ne sa ma wo yem hyehye obi ko be ma no sori no konya baba wo bi na ogege ne ushi ba ko pe eno no ma onten bi ekoba ne sa obo ne bi akura nya no ne sra eduro we bi good morning Herbal Mixture me kana me ka say ebow e boost wo libido e mawaten ka no okay enti me nka say bebre wo ho anu woni so tebre we duro no me pa cho kasa tenti wo we ntopon ko enkoma se nku no emfa yesra ha enti ne me de me kasa ni esi na ma kire o bebi o benye duro ni bia wo ji hudi atumni kana ko pe duro ni to Mr. Kumasi had ya to apeti bebia titiru Ashtown kwalina ko obenye biato Dani Herbal obenye biato enu nature Gilga Pharmacy obenye biato Asafo Habme Pharmacy obenye biato the almighty PFA e Waterford Remas
new road no so a ubenya bi ato sanso and a promise Herbal e wo oyerepa fa bro san ni mu ko ho edum ubenya bi bebre na ato no akọ upese utu ton ho ubenya bi afi wo kwata krade nso a mensa agidi ba mensa doctor bi aba ho boni di mensa wo ko ho bebre na wo ubenya bi ato afi Christ the answer me pa cho ubo wura ni shop wo takrade wona ubenya bi ato ma mo wo Accra na ma mo ha mo ho mekuma se me pa cho market circle your friend was saying okay she drag lane okay she drag lane dia wo pe bia na watch ho tinateto ho do wo pe bia wo benya kaso for enko tribe of Judah me pa cho mo ko ho a mo benya bi ato me ani kurom Cape Coast me pa cho mo bo wuro ko tokra ba ne kinsu e kwan no so a me sel Pina Herbal ewo ho sanso ena boachi ansa pharmacy ono so ewo ho mesel se wasugu me so na wuti me ba na dodo na ye donu mo light enti na bebre na ba hwere asema me ke na so next week e basia ba enti gi number no na fama wo dehie bi a wen to me anhwe bi ana wentie bi no na emwo no number na 0246 59 41 17 0246 59 4117 Papa friend na busy 0553 21 35 87 0553 21 35 87 friend number ya bosu ya inchiremu bia ebro memeka sai so ya de bema na asampe tinti abo wokon na ho auto yes ya kokio ko so etia ho ai sa legend na kama macho so we boni se kokio ko ya da se papa good morning Herbal mixture nyame ya duma na wotwe se nne omeba no musan ene yen ababedi enkomo ye Akoma mu Nsem 87.9 Akoma FM ena wotie wo hwe yen enso ewo Onia TV dwumadie eba so adwada ekopim efiada bia ebo 12:30 ekopim no miensa na wo de fidie na to ha ye fidie no pode ebenya anka wo sori anopa na de to Akoma FM wo de to Onia TV ene ye media general platforms na enyi free wo Nsem pani nyina media general ye platforms no square so ena ewo na wetie ye dwumadie se wo pesa wo so de wasem eba wo komoba na ye bo yesua ni yeboa oni mepa woni ase ni sua na wa fra your production line 0530 507-849 na oni producers edi enkomo your WhatsApp number enso 0246766060 na oni your producers edi enkomo na wonso wo ha no amane no ye de aba edi amao yankwa wo ma no so na ye ni enua bema Philip enkodi enkomo Philip good afternoon. Good afternoon mama. Ipa cho hwe yo na what's your free rubber form yo yeni yeni abema bi edi nkomo e wa hanom say your friend obi ba JK me pa cho woni obi a friend JK yo me pa cho woni mo kwan be so okay but no ni ajuma atin boys no I'm talking. Okay me pa cho woni ni adwuma ba ya boso me say na wotwe say I think the plan okay ya ko wan ya e kakakra na nke ya ko wan ye na woni ni sika semu na enkomo no etesen hyehyeye ne tesen sika semu no enkomo de na ajuma ya no ta ko se kanu enna ho semu ko da tan ke adamma no e bi da biya na ma ka ni so ko ni so subcontract Itu na nakakaba niya check. So dia ada ibunya di. Itu okay. Yo. Na oni no ayiwe adwuma no ewo asem ho no. Ebi ba boso me sen na wa ka utiri mu a wo de ne ka. Me de ne ka. Me pa cho oni ni wi adwuma ewo asem ho no edi boso me sen. Ajuba na ndafanya sebe bibiti na ide ajumani ye bibiti and ide ajumani ye so ide ajumani particular ande you got different company at the platform different from other platform in terms of price issue na baba is 790
na me judge money but he judge money there me ka say work you there 4 months now 4 months mo ani okay 4 months now 4 months now enti no pacha my second question no o kan wutri mu a wo de ne ka sai we go to the transition on me was out in the one the work from the table 4,000 ono say 5,000 o say 4,000 no say impatuum the 100 cities bi so eda ho nti ono ne card be yen dey 5,100 me pacha apart from JK no unim amponsa ene mante be mienu pacha wudi ni biom kwame nso so na operate mo machine na mo de ye immortal no pacha omo so de omo ka ana udan pacha we de ni na apa mo de omo ni aka ewo omo ko eya se to na kana ko yan tell 7 days ata no mission okay ni ka ko ya sa na ye ni ka tra ni de mission da da ya eya ta ngi diti ni ta ma kan ko da muka okay ni to de ta na de tell se o kan ta le sin ni eya no we fin ho ni ta on patio okay o de ye fan patron de ne ntonchen ye nka asem de no patron de ye betwem patron say patron de ni ni ko ho ya ko na ka ho okay ni ta ma kan sa no ho ne ka sa ho se ho ne ka ho also de ka 100 cities eja JK e de na do ka 100 cities wo this is to ka maso me dance ni hoya Maxwell we say Maxwell Philip also Maxwell engineer e won petrol mo o de ne ka 100 cities adwo mo ya me dan ka Maxwell engineer petrol also Maxwell engineer was site ya no dan wo kan na Maxwell nim say o dan wo ka yes 100 cities ai awe ni de ni na ka ba so ni kan de fa ka na ma ja tu okay ba ni ka ni ka ho yo me pa cho ye mpese e betwe ne tenten bia wagye atum say o de omoka omo so omo fra wa o fa so na ya atendidie ne kasa ya asem e na woka kire wo enti na omo de ebedom ye say ye fa ya no tumbi na fa omo sika e fa ma wo wadaro ma daban e na odi usika no ebe ma wo omo sika be ma wo ni pa cho o so ko fa mi fa ai ebe da fa ni di ti se ni do ka na ba fa mi fa ko mi fa JK also o for na ofa Kwame na otu ọsọ ya ekita no ena me kasa e me pa cho wan kan ye Kwame na otu wa na ose sabi ka fra atani atani ma na sam kan chalo oyo paper yes ya ena me kasa e bi kan kan ka so le tren me ka de ko na ya me chino me ba kan so o so da ko ku ni ya lo te chama ba ni bi na bro na ni skano sabi ya ka na so ko so ba ye almost 7,500 ni kitchen do because you can sell that of worker and you can go so if you come back for they can first get it yes can be 1,000 or so on now they can be na term for fight to na no ko kan get that body plan as a site ya as a site one more no because the one more na so kwa na wo bi ta fara dan boa na kwa no site wo ni ko fi ba kwa no ka sama ko ba ko oni ni ko pa am je ko ni ko pa oni ni ko le janye ti ha o ule pie dia so be pie to say ode ayi kia esuwa o se san no ma we de ode ko sugar ode ko na mi suwa ni si fo se ma beto wo ha dia e be miska mame e ma fa nko e ma judge ma kwa me nie e ma sure ma 1,000 na so onji da bi o ta de ne de o frame o fie e do fa mo fie no e no wo se o se ne be 1,000 na me nye 300 en fa ma kwa no e no me fan ko se hwe no na mo se what we got for 1,000 something. My parents sold in the car 1,000. Maybe 1,000 no. 1,000 is some you say room and one no. And such kind of misuma. Okay. And it's not my 1G. No. I just more. I just beg no. No, my friend Maswell no. Say. And I must be say Jay. No. Was 7,000. Now say entisa. Okay. And the Yamani so no one who maso. Near the Nkaseri. Philip Pacha na get clarify no. Inti ni ko mo ndi bi okay ana no fa mi man so okay en ko mo ni to fa bo na me de bo no so mo ni wa ye adwuma busumi nai busumi num nie o musika e wo mo no ne dia 5,000 ye de patron dia ka ho 5,100
Kwame enso so de neka 800 ena mo maka 1004 1008 wom ena 600 de ne na ye ne ye ya o so be pra wa site ya ne na ya ho ni oda fie sei ono so ne de wom 600 Ghana cedis 18 community tini ai JK papa de o pra ya ne ka sai ni din ne de asamwa ai o so pra wa site wo ma e di sisi nyina se ama ne na nyina ye ne ya oda dem ko ba he mu pra na de na ya fa me say o papa nua ni nickname no a fa de yo so fa mo papa nua papa no papa no we get papa no sorry papa no yeah mommy first of all o dey answer no sa kwame try see the kwame so start to go hospital won ko scan ko dis scan kwame you defend what you say because kwame you go hospital you know where the doctor you dis scan wan ko e dey see report you can report na my yo na o de me ye person ye be dragi akosa side ho no say o mo nsem nyina ne say o mo jo mu sika che say adwuma no ye wi adwuma no o mo jo mu sika na JK o say ne ba kwa ko school na ye toto nya mama no omiska a o de ko enti no masa Philip wada Roma da ben e na usi o musika no mo nsabeka metro ye tell say e continue am na for am down mama na me say adwuma no so Inti seven tell that after me some kaka so inti nan kan ni kan kan I was there with never more office work na nothing ya da se ya di besi he ya da be na office ni ehwe wani ma beba it's number for the number ya de wa ha time bia no pa na watwe ko o beba ne wa ha echina inti echina ibe he wani nothing me pa cho yo ya be he wani nyame ya adoma echina na ye no aba be di enkomo na ye be sign no be di enkomo e wo echire na wahwe e di omusika no e di ama wo ye da se Philip say wa ofre ye na waje ye so na woni ye e di enkomo Kwame o say o pra ye no o ma uska se fa ko hospital ko twa scan ne ade nyina wo di scan no na wo yare ne ama uska se fa ko hospital wo di sika o kan wasem na madam ba ku bi office na me ko no say o mama anu kan bo me pre chance be 1 week na ska bia o mama chop money mu nti me na me ko mu nje office o se mu mama chop money me sisi ne den e me ya mu mama ska na me ko bo pani e na me ko jiska no e na me ko bo pani pani na me ko bo ni ska mu mama so mu mama 250 cedis okay na me ko bo pani e na me tuto enro nti no na mama me no ka tell me se me ko twa scan na me za be bo mama na mu se 250 cedis me ko twa scan man ko twa scan na ni de mu mistake ya dem ka tell me say Mississippi, and me call doctor. So my call doctor no more spend this SK we are. Mama before me go just scan, my sister scan, my van go just scan. Mama miss ka baby. Oh, we jai trade you. Obi JK, ye de enkomo ni be wie ye e soro ha. Ye wie e be kofom. Philip na na frɛ ye. O se ye kina no po beba. Menim se production e be di hu nkomo. Wo kasa wo kan twa to kra e ye den. Oh, me kasa me twa go to an say. E chemo me de oba mo de ame. Me se be we decided say nko me aloko no konko oni se me be kam sika china no na but madam went no me timi na ntwe no nsi fo okay okay enti adesam dey say say e chana yo beba enmani mu na week na mo no on say kan sika me question kra twa to okra why ye adwuma bi ama akoya asase so bi adwuma ama ndada abamu say da na asem die nko a we nko a sa onya adwuma obabia ma onya problem bia you we a special request for Reverend Apai Sia Apai life eti ebedi wo komo ye da sepa some of them asem no ebedom ye nim senya munya gidie we yemu a mo hwe ye na mutie ye na mu hu se ya ye bia ma obi ni timo ba ye no we nso ebeba na ye kodwa so se ya na ye ne power specialist herbal for akwa akodi nkomo enyi wa fidie no emfri ha open kwan bia ya mu office status ana obi aye nkwan ba che ne jirika jiri enua ai wa pankwa ye adwuma sa da bi nka ye nya no pankwan no ko nsukura no wentu ya fe oh wan basa wa wuni status kapre ono ode ba be ma ode be tua de nkodba ko to perfume egune ade ato ode ato skin pampe
Kwaje status. One no. Obe you na da yam kwan ama no kwa. And then our my Pomodin komo no a. Yendi. Wo edema etiefo ne ahwefo nyina busuafo ye ba se ye nyese bia program ne ye be se no program na wo hwe no yes obetie nkrofo nsem na wodi etu ho fode nanso wasa wo hwehwe wa pomodin so ho kwan wate ase enti me kase ebia wo yare enye wo po na yare na wadanfo bia wonim no wonua bia nim no obi a woni ni tifi a wotie a na the number na pa Akoma no catcher ne se oba power specialist Herbal hospital a obenya na hoto na wotimi tu sa na mo no ema wonua no a wonua no so ba no obeje na yare sa de bia da wode aseda piesie ebema osanse wo na waboa no ntina baby nkase o me de menyare enti me de we de memfa nyehwe daache ebetumi ato enu nti e base ya na wenya abotre no wetie no wafa number no asembise bia we kire bia no na wabisa Dr. Akosua ya na meto nkomo no so na mo mefa number no ema wansa ya number ni 0244 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 0200 38 31 for your telephone number no a power specialist Herbal hospital na obi eni Dr. Akosua ya wo mo maba na so ya ba beji wo mo ayaresa ne de ya kase ye jai wo mo a o me kase ye ba se kurampo a wo mbedi echi na wo no mo aba beji adanse nanso ebere no ya na swapa enu nti wa wutie ye na wo hwe ye no ye hia no so be fred ye hia no so be power specialist Herbal hospital no aba beji wa yaresa na aba power specialist Herbal hospital a hepatitis de ayaya obi enim dada say ye mu number 1 ye mu champion ya je ho abasobodie bebrebe enti ebia no wenya saya really bi obeka say na me de mehu ba cho wo ho no ma skin color correct mi sesa na ye no yellow bi sa no obi hia ho se weni ase aye yellow dodo adai weni nkosua no aye gan dodo adai de hawo ni nyina ye sunsanso ni bi a di adanse se hepatitis ya de wu ye nye bi eto de bi nso edru be bi anasa onase apagya kakra ni nyina ye sunsanso ni bi a wase hu sa entena woto so nkase enyenye kase entumi tena ho no mo de bi enimu ya no hu bibi sei no a ententem so no aba power specialist Herbal hospital ba ya kache a ye be hwe Dr. Akosua ya de obi enim se na dwuma wo ye no che kurekura enti de hia so obeba no hwe wo obi se me de nemu ya de na no obi ka chem se asem ntesa wo kan nemu ya de eno ho adwuma mo ya na nam se edi ho dwuma pa nti da ya na mekasa na mama wo a wo hwe me na wo a wotie mama wate ase se ye bre no ya na ye kitwe bi enti mi mubo ya de ni nyine di mane nye ye tika kure bi ni aka na emo no maka cho se bia wotie na nka apese meka ya de foforo bia wo de wenye bie mentimi anka nche se ye nsa ye sapa enti number no amede ama wo no afre na waje hu muaye bia wo pe enemu ya de obeme bi wo hodo ma wo gina kwan ho asa wode ne nsa hye ne boto mas wo yi sika ma obi nso onyi hwe wa hyeda ate ne boto no tokuro dem ene wode afa wankona ene wode akwa akoso ade ni mu ena tese wo dwi saa wo so gina kwan no ho a na ne ni nyina ha eno ne efre ne se gono no wo kodwonsha tese obeme mu ya wo ya ansa na dwonsha ne be bakra no na wankasa watimu sampa wa bre pa twede bi nso abadwonsho be wie no na nsu fite bi nso so na mobeme ni mu na epie ni nyina no sunsanso ni bi tese gonorrhea wenye bia wasa oba power specialist Herbal hospital ne eboa ema no nso white syphilis ni nyina ka ho a wo ba ya kache abeboa papa oba bi wo ho no awe wo semo a wo mu ne se wotena akonya so na wo sori a wo se na akonya na wotena so sori ye no so ya yesi tantan pacha na once na kura sisi so ni nyina no nsupite bi a efrise bi wo be mu epi abontene enya de papa na ya na meka white saa kire ma no a na masaka kire mu se enkototo edru mfanse se wase nyankopon bo ma no sheda ye ne special eno awo ne senti bi a ewo ho no mo a protective eno no a de hyehyɛ yase bebre no eno na ya na ekofa asem eba
mesrɛ pa obi ho simpesa maseche obi simpesa eyede obi sese ensem ni sei basa ni ade ni eme hye ho saa enye saa ne nyame ye wo dia ne se odi nsuonyunu ebe ohoro ho no kama na de aka ne nyame aye n'adwuma enti se odi ne ma hye ho no akwa yade a bra power specialist Herbal hospital ya hye opa ye de no be ka wa ma ni nyina white odi ebe yo ni nyina ba besene akọ na wa ye kama ho ate uwie so ensan fa bibia nkɔhye ho pie mesrɛ ba obi si osa na eye me ayemkro ha dwene wanidi a na ekeka eduane kotomu nso akɔbiri ekro nani ni nyina ba power specialist Herbal hospital a ye wo ho aduro na no obi ka se osa de ni aduro na mom power specialist Herbal hospital de ye be ka che so ba obenya wa yaresa enti je number no na frɛ 0244 54 44 22 0244 54 22 0200 38 31 31 ofra Dr. Akusudu ya ebeje so ena diabetes inti obi entimi enya ahotokra obi wo ho no mu a o se menante kakra na mabre ase menye hwe nsuso ase me ko me teche se me mo na me ya me peche obi so ho no mu a o se o chese me hwa de ye me na minima de kro ni nyina ye diabetes na hunsusuanso ni bi eno ena obi so ho odwonso ntentempa odwonso kakra bi okodwonso ya okofo bi so ho no mu aka wo hunu no nka ni mu odu se ni mu nye dukura no a hwe ne form na oye okay but obo sa ade chi ade sano na ne so te me ye ka se nipa na fon o fon pa na uti etua so na ofu aye dokwe na oni padua ne de fon sa me pacho diabetes ya de ebetumi de wakwa akodu sam pempenso no eno nti entena ho bra power specialist Herbal hospital wo ba Dr. Akusudu ya ne na doctor fo wo no mo be show papa ena fibroid nti obaby nyinsei wo nyinsei ano wapon onima de kro wa ya de be show fia be fo so na ye fibroid na yesa ebi se baby e wase nyinsei no koto na wona fibroid yi wono so aba beje aboso nti nyinsei ne ba no ne akora na epre fibroid na ho de so sen nyinsei no aba foforo ntubo se no a wonu nkonsa na nyinsei no esne oba power specialist Herbal hospital a ye wonura ye de ma na na fibroid nyina ama na ba besne ko na fei onyema etumi etina ye nye operation obi se kompo aba befu amemene e de na meye power specialist Herbal hospital ba ya so ye wonura ye de ma wo na ne kompo ni nyina efiri wa ma okomo etumi ada ho kama ene obi si mi kotodwe mejeme ho enye especially ensu asase etotototo yi amanfo sasabro eba obi wasi ye ensu betwe me sasabro o sasabro hwan wo abo sasabro bi ama ho me ba cho emfa ya de toto ho saa ekoba saa no abra power specialist Herbal hospital ba de wonu ede be ma wo sasabro ni nyina awe ebekọ emmebiem so tokora emmebiem kotodwe na ye o ya ni nyina bekọ obi si broken bones makobobo makodi abro bia me de bi me nkasa be bi epu power specialist Herbal hospital eye se adwuma ni nyina eno nti frɛ 0244 54 44 22 0244 54 22 0200 38 38 31 0200 38 31 offer doctor obejo so do wedding komo papa na yankwa batani ya miensa ewo my Ghana mu asante mantemu be hu power specialist Herbal hospital ewo feyiase Lagos omtwekwan no aso yani Jasper filling station edi nhwani mu enkrafo so amohweye monso mobekọ eye pokuase ACP main road no so na takrade for so akwanaje estate eni anaje primary school no edi ehwani mu enu nti bomodian na bra na beje wayaresa na ye wonuro bi so ewe adwama so ankofo ka ho asempa ye wedo ya malamix se ohododo na wati esi wo so o bo wan kakra eniema nsisi so ewo onipadue ni mu a emfo wadwene nkasa ye malaria na emomko na ye ncheke o se okọ na ye cheke na ye malaria koto eye edo ya malamix na nonom any 3 days na malaria no okọ nso a emfe eduro di aka ni nsi ho nomni nyina ama ne nsa na enyi ni nyina mfiri ho preko na kyese
oho entumi ento ye wedu ya tonic obu wo hwa ye se ni moja arepa ni moja wo fom wunye du ya tonic na no mo a esa kenyan epeja ema moja no esa abesa se eye moje dro papa ena wo no no ene ye wo herbal mixture na se dro we ade ba ko ne se de bia any day anytime anywhere obetumi anom se dro we san se boost immune system no ye ni padua no anyame boy ni nkwamo awo mu a eye adwuma ma ye bedru bebi a emo ano wo mutimi ye mre ntubo se yade bia ba na ba beju ni padua na fa wunya herbal mixture na no mu a ekokenya nkwamo ano ma ne sa asore eye na adwuma se ne tie ne se ne fata eno nti ne se eye immune booster no eye herbal mixture afei ye wo jirikejiri ewo ho na jirikejiri meka ho asem a na mmema e wo abontene omo abo ade so ye esa se eye adwuma ema akura se wo mo tia no mo ani age ba ko bia mani dua no wodem ha meka jirikejiri se ne osi peja ne nsa no boni di fati pagi o de obe pass mo ama me wo obe pass mo ama me enti me pa cho jirikejiri no yese ma no ne koto no mo de akoma mema no na mema no nso ano no na ya na meka na me de ato aso ama o se enye eye aphrodisiac ye wase okase menya match bi a me kontini ma me nonom aha we die time bia wutimi ennom na unum no na eye osisi ni mu adwuma na esafro niema na epepa niema na chese bibia ye clear ti da beko eye match no wa utimi se na de ma ko match pa enti mu a mo pese mo no mu a na mo de kwa akoye adwuma ne da bi enti sada eno de eye adwuma kama de maw nti da beko empa so no wa utimi se wo be me mu papa enrei wo ko herbal shop bia mu a obenye bi ato herbal shop bia okwa wo se wo pedro ya ni nro ni bi se mala mix abenye bi se ye tonic abenye bi se ye coffee can so abenye bi na ye jirikejiri so a obenye bi ebia na baby a wo no unye bi e wo ho me de number no be sama no wa frɛ ana wa brochire baby a hye bia pese ye package bi na ye deliver e de ma wo so a ye be ne sa pepepe e de amount enu nti de number no ya no wa frɛ 0244 54 44 22 0244 54 44 22 and 0200 38 ebusha for me do see her that's a name be say share ya da si bibi yo ya be ko ahoma so na ye ne mo edi enkomo panel members no omatna akonwom dada mensan ka hello do mo se omo wa ha queen wa yes yeah wa tari wo de reverence ya pai like wa ha Tria modende. ye be ko start to start bia na ye so adwuma ye be ko so ezo sem sheda bisa ne se na waye adwuma wa asase so ma wonya sa o se ho nko a ye be ko so na ye pese ye call phone lines ne so na ye ne etiefuo ne ahwefo edi nkomo 0243 114497 0243 114497 0322498035 na woni yen endi nkomo obi ba JK or the foreman and or the ba ha what the ka hello good afternoon be ba cho boko de o ka se fi fa Nika sesi Kentin Krono. Pacha efe osei. Esi ame mami boat. Mami boat. Pacha yeti o. Yo. Wansa muna mokan. Eni diye man sisi ame ni diye na wo nkasa o kasei. Ipewa samlesi o kasa kwa nami chese. O mami no papa ya sisi o papa. Medasi. Ya no papa. Hey, we dey offer Charlotte ni so ga ba George, o ti ngba ya mu deri e. Baby, I ba for me na see am bi ati. Ma ba cho si di ni bi em. Mami boat Kentin Krono, dem do ya Mr. Ken Madawai. Me da se papa nyami shout dey bia no ahwa oba wai. Mati. Yo, ya da se. Nyami kan o. Amen. Bye. 0243114497 0322498035 na wa frɛ na yɛn kɔma ene yedi yi sɛ wodi nipa bɛ yɛ adwuma na wo bɛ kata wani ase wontua wonka good afternoon pacha odi aha o de wo hwɛ yɛ wɔ nya TV so yɛ sɛ ma volume ne nkɔ from why
Hello, good afternoon. Good afternoon. Me pa chodi ni baby a kasa fi. Your son Nicholas Danso, the Kasasi Atin Kobase. Yo ni ko pa cho yetie o. Onja emei Ghana fo obi bia obele pani. Na obeso obi se oye adwuma no. Na osiebu nkwa. Yo ni pani ba yale. Yo ni pani yale. Ani dia ni yo. Ani hu ba ku. Obi ba ye adwuma na wo yare a. Na papa no hwaji. Nti eya dia Ghana fo pani bi. Yes, ọkọ̀fẹ́ òbí náà ní ilé ìgbìmọ̀ tó fi yẹn ohun ìsánú. Lábọ̀ ilé ìgbìmọ̀ náà bẹ́ yà ọ̀run tí ó bẹ́ ní òsìká ẹgbẹ́ ìbò tó mu. Ẹ̀mí ìmà ọ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀ǹtí mi sẹ́ olùbẹ́jì òkè ọmọ sẹ́sẹ̀ ní àmì wọ́họ́ ní àmì kébì à ẹ̀bẹ́ mu nù. Ní ọmọdé ẹni ní ìlú síkà máa nù. Ọmọ ntí mẹ́rin kọ̀ òbí di yá ọ̀bẹ́ kọ́ òbí họ́sẹ̀ ọ̀mí ìyá ìgbìmọ̀ ọ̀mí ìyẹn ṣiṣẹ́. Ebe tí mo kọ́ nǹkan police station ọ̀fà nípa ṣẹ́ mi ní òye ẹ̀dùnmá ẹ̀ń ti yẹ ìṣiṣẹ́ ẹ̀nà ìṣẹ́ mi ní ẹ̀ń tí ẹ̀m síkà màníà lẹ́nu kọ́nà mẹ́fà tó à ní méjì ní síkà ẹ̀ń tó sọ̀nà àhúkiri ntí. Yẹ̀dà sí yẹ̀dà bẹ́ẹ̀ máa ní kílàsì yẹ̀dà sí paa. Hello, good afternoon. Good afternoon. Mi pa cho odi ni baby a kasa fi. Mahama pacho ma utini volume na nko form kakra wae. Pacho yo. Me kasa fotokoria. Yo Mahama yetie o. Deka sama ode ba ni yake muka. Ene mbwa bia mbwa kuna bwa jeke ana ni kan. Muna yake muka mbwa na. Me pacho yo. Yeda say. Amen. Pacho me da say. Ye na yeda say. I just say amen. Hello, good afternoon. Okay. Enti ebi onyam by 0243 114497 03224 98035 na oni yen edin komo. Good afternoon Pacho Odi. Pacho Sama o kase fi hin. Online mo ye twitwi de kasa Pacho yeti o. Fata kakraba yo Pacho yeti o. Last time I walk on, only somebody is more far on it. Now, would be a million. It has only money. Okay, I think a few million. Now, no more than this, because yo, Pacho, your number, where my friend, what's some medium car with your answer? See your number. Na fraying ye we are now ni producers edin komo 0530507849 na only producers endi enkomo why ye sign the number ni betu dwa biom to de tie yen na ye number ni to dwa na wa frɛ na oni yen edi enkomo Reverencia mame embra ho. Hello, good afternoon. Ọmọ àǹfààní tó ọmọ gbogbo nǹkan tó ní sọ́kà. Wọ́n jọ kọ́ńtẹ̀tì ní káàdì ọ̀kọ́ńtẹ̀tì náà wà fún wa náà wáyé ní fún wa náà. Ẹ̀sọ́ wa yẹ̀rẹ̀ díẹ̀ náà máa ń ṣọ́ ọ̀mọ̀ pàtó ní jẹ́ bíráàmù tó kà mọ́ ọ̀bọ̀ wa. Yo, yàtí yẹ̀dá sí pápápá. Yẹ̀pọ̀ chọ́ọ̀sì ayé àmọ́ fúra náà mama mo volume no akọ̀ fọ́m radio àná TV náà mama náà akọ̀ fọ́m ansa na ma fẹ́ yẹ̀dá ma sè. Reverend na me ba wo ho na me bisa sè. No credit ni nipa mu sa woni obi ye adwuma nhyehyeye wo ho menim sa omo ye by day adwuma sei no de bia anka ye kwa na odiska e de ama nipa kro no. Hello, good afternoon. Afternoon, morning. Na point to say. Boko pacha so e. Boko. Yo pacha odi ni baby akasa fi. Boaten. Kasi kaswa. Boaten kaswa. Akama ade ekano ni ye construction. And it's in the netting work. For me, and easy.
some for yeah almost year no they are there a baby there and sabi there and local prison look at that now it's all coming you say me kata me yare oh kafra yare 2 weeks ni last week ekwejuma from Monday to Saturday scam enyano who must come out about 900 cities when you scam me 300 cities na me anukwa ni woye ni mba ho anukwa senukwa me ebo luska wofi ni ba na military isi me sorry 2 weeks ni shedem kafa say you know that scam almost any scam ania it's a story say kwa amu me say kwa mufa na se former phone bebre suban sa na motie beble enye former fukura just so people say the brown na you buy them kwa oboko wie no so can you buy o ma se ni ta Radi hu e mo na yendi nukwe ma ye hu asa kafra wati nyame nsa yare hello good afternoon mo bozi me wo fe me Over a job of brochure, Kwabo, as you did and councils to offer. Bishop Bukia, Daniel Kuni, who are making a man who can touch one with the show. We have man who pray for God and the correct. There's every week. Okay. Let me see over corner. But no, for my one of the big day after I'm not for director who are moving on me say, let me say, big day after so what I didn't know, Mano, but tell me, Mano. So the thing to back, I don't want to take back. I don't want 1 ton. Or half ton. Oh, what a good more. I mean, I'm proud of me brother wọ́n fọ́ ní ẹ̀dùnmọ̀yẹ nínú àwọn ọdọ́ contract ẹ̀ṣọ́ àná láti tí àwọn òǹtìyà ó ká àwọn èso wà ẹ̀mà nìṣá wọ́n ti fẹ́ ẹ̀mà nìṣá sáà ná ọmọ ìwé ìgbìmọ̀ nù bẹ́ẹ̀ kúrẹ́ kúrẹ́ àwọn ìwé àyè sáǹkà ẹ̀dùnmọ̀ sọ mú ọmọ ntíyàkà wọ́n ó gbé jà sí kàńtà ẹ̀ṣẹ́ tẹ̀sí à wọ́n fẹ́ ń kó ń ṣe mú ọ ó ní ṣe mú ọ. wọ́n fọ́ ní ẹ̀kí náà yẹ bẹ́ẹ̀ ṣe àwọn wọ́n fọ́ ní ẹ̀ yẹ̀rọ fọ́ bẹ́ẹ̀ calls mmienu bi ẹ̀dì àká wọn náà yẹ twa so náà yẹ bá studio náà yẹ ní reverend cia pi life queen sabi ẹ̀dì peggy ẹ̀dì nkọ́mọ reverend náà mi bisa yẹn kọ́ reverend náà mi bisa sẹ́ nukuredie asa ewo nipa bebree entem se na fawo me no wo ye adwuma de o se me de ma ho na obi fra me wo fafa ya working bebree na eka nukredie ni ho se kakra mpesa me kan se mesi na adwuma ebre bi na me bra o sidan enti no ohun se me footballer ti yakwa yakosra no so ye mo adwuma yefo na in fact adwuma den papa chese me soa concrete ne ba ko bi agese me kodjon so ba me ka me chira wo eti me bra na hwe me se o si dabi me say soa concrete ba ko bia jese me sa kodjon so ma so ba na the concrete na ye nsuo na be show you flasi ye nsuo ba emu duru atwi me ni padua no Tivana me hu sen kofo mu ye adwuma so mu bre I see so na eye ye mpanyimfo a at times mu di nwuma bia omunya very careful okay because niema bebre wo ho a omuye e de nome eba wo mo so eba wo mo ene wo mo maso so adwuma no enya adwuma ketwa wafa obi ofo obi sa contractor contract no de eno no yitska no yetua e de maw obi a wo start na yetua bi o ye na yetua bi but obi ofo obi adwuma se liberal work se owie ya na wo se wutimi ye den etua na ka etidie benti no wafa obi se liberal na o ye adwuma na adwuma no nso a wo ye on fa ni pay ema no so o kan Yeremia o se wonue
wona oma won yonkonom ye adwuma bre oh na won fa ketua ese wo mu no emfa ma wo enie wiase aye wo no anya asase nyina na yeso adwuma ozo obeka ya program ne koso menye bi da me sori ba wo nche because na me hwe spiritual me hunu say asase no mo yeso adwuma na nya asase aye yeso adwuma spiritual ne tumi bi edi asase na so enu nti na na we pra ena asase ni hia moja okay so eti pa ni bebre o ma nye hunhunu no fa adwuma bi atra se bi adwuma we obi ye eti mensu me koye bia okoye edi how na aba edi o how ana aba no so eti me study ye no mete wona me hwe no na me hwa de ne wo hunhun enti na sorry ba me nchen enti na sorry ba wo nchen se okay se nipa no se ba bia wo ye adwuma no we bia sipen ana o se rade kasa che me se asase no enya asase ya yeso adwuma asase bi wo ha tumi bi ediso asase bi wa honhom bi ediso adwuma bi wo ha eye wadwuma o but nya adwuma nyina na nipa ya wonya mu nyira okay adwuma bi wo ha ukoye a eye problem eye atesama o hwe mu ye adwuma nipa ba miensa de wapra ye ni sisi ebuo ye ni nan chese nipa miensa obi anya problem na chese enya asase a ye yeso adwuma eti ye wose nipa no kra nipa wenum eye wadwuma no ka wo hwe pra o ma pra no eso na odi o patade e ma wo na odi o patade e ma wo okay so de wo pra ya odade mu ye wo dwa nanum se wonim so obi e pra no e wo se nipa no oba ya jini sika ma no no sai ka hospital ni nyina kura no o se tua ka ho ba ko so ye ni ko sahwe na ne butia ko be fa no ko sahwe menim sahwe kuro no na sahwe ne kura na ye den na yo so what's that you also come reverend enkoye so acha se aniema bi wo ha ade omuye no enkoye empanyimfo omu di ani yesere wo so se nyame ya modom no bie kwan bi mamo no mamo contract na adwuma no munyam so ene mo mfa so a mo nkola mu no mu ye adwuma no ma mo mfo mu de enka mo de ho o se na mesima sore dan wo nkran na mesina me kofa na no ye adwuma no oyo obi a oye kristoni pa me gini di pa because ono ani si me dan okumase ono ani si me dan weja junction me new place me de 3 months si ono ani si here na ade a me study hu no say sikana bia oye say bia ye pon a we 100 cities we 100 no obi a de na me de be man no obi a de cross ate so yeah ko ho asem ko bosu say kim wo yi wadi na che ntwobo na o ni suban ba kokora eye foreman for urade hu ye mobo o de opa yansa mie phone line tum na wo hwe nkofo a ye twa mu adi e wo saa asem foreman for extension that was special greetings abramo ya ba shagad was special greetings abramo foreman for queen ye be ye ni eya sabu ensem bebri just say akuma mu nsema meeting nsem ade chibia yesi sefofro ya nti asem a enye okay nipa na ekoba yeso ye ho ahudwan ti da bia ena yesi forman for se omu ebinom menka ne sa ebinom enkoyie me kunu aka wakasa pa na baby a me megina waso forman for na me so me kire me sinfo okay yam brande ye ho kakra okay branding bi obi ntiase I was see a branding wo hwe broni bie ne company say be koso say nkoso pepesi guso okay aha frefre kobo ne dos mesre mesifo nyina senka wo bia benya ni enim ne face but ene de enko bia enko cafe enko print with the fonts okay what is okay before so no be adwuma yes sign before say no me ne wo sign ne wo tro na matro ti awie na be o kan ye no eni ho a bitimi di ugina bia enu sunti no emma nipa ne bu odi no respect wo di ugina yie okay ya tutu ye ho bomfia ate me hwe mesifo o are ho sister what ye frɛ no a
ese kiki kakra obenyantin ebu obi a woso yo na queen say adwuma ho adin o hey sister yenya me no mpaw yen okay fa adwuma ni gina yie yenya da enu ti na me bu ewo o mani no okay yenya da ogonim se oya hey na ne hwan ne beba ye ka so expensive me fro na be ye maame san ka na asoso be we kakra be ye ma me mesin san papa enu ti onye but the best thing in life so wo ye adwuma wo de paper ebeto so okay paper na lawyer for kana emuodu emuodu ana sa wo tie ni pasa mo so wo nimdie wadwene mu do enti won first sie kura ma wafa konim sa wo no wo ye no ba bia wugina no wo bie kwan ti mesre mesinfo se a free never crow omu di adwuma no a omu ma pepu ni ma de a wo de pe obi be fauna wo se me pa cho meni omu bread do omu adwuma aye adwuma wo sit down sister etimi di 100 years na ebubu wo se ni pa we ye ni ne ho baby when see here so they how they grow yeah ani akukodu fo memo mu wo wiase wo bi pagya pa na headlines ebepie wo ne page mitimi hwe bi wo see ade da ne jonso ai what want to me obi a menye jonso kurobo na dane jonso kurobo wo ha kire se enye kitwa fa na bomfia wo ni pa kram se yeni eni wo mo ho but enye wo mo so a ke ensensisi abu mi ye fiewura wo mo nti ni wo mo fiewura fo enti wo se o mo carry wo mo ho ebi ento wo mo adwene mu da ayi contractor wa hihye pepe se wo wiase nyina wo ba no ho age so wo ba office na de ode ne koye bonso office wen eni bi se meme sabi mi ye bia e ka mabie office wo okay wo ba ho na be famia wo timi enye basama basasa we ni hwe obi okuta yiri kutama na ye de ne ka 5000 akolectual exams na papa nya bimba ye mu ni koshini ensure what to prepare the message ma class ya kofom wo do te compound house kwa ye mu ni koshini ebembu no na yire kura timi ma wari jaye ba o na yire beti aka say wo ko this o ka bibi o si na o ko fia pressure nti no awon ya no na ko pe bibi say na pressure ni free o si e fie pressure wo mu gufe messing for yire no wo mo so de enya na ne yebeka easy friday dey dey call number 1 hwa efie gate go ntimi mienu wo wrem so the because onim say by no baby aba na etua okay na waka bum 5000 yes bad time e die no ne manie akolectual exams me to na me ra right me to say oh kapra woni nti ena so bi mo obi besin o na na ekọ no wo pe 1 million ko bi no yo ye da say ye queen ena mote ne nka no reverend pacho ye fa abra pegi e ba betina si ye fa location no e fa entudwa na o ma e pese wo ba hu no o mo no bedi nkomo erade adomo a said ya metena ase ene anopai no o chena anopa nso metena ase ti baby a wo free baby akuma se airport runabout e ba kope to drew airport runabout no afa ka se oba estate junction eho ene baby a wade bi yera na nhunu a oba metime kire o baby e wo oho nipa bi wa kwantu ote ne nka che so awuso ote ase oba meka kire obre aso se ware no kwan asi emu ato me kire o baby a ho ka fo wo ye adwuma bi enye wadwuma no no oba me metime a kire wo adwuma wo ya ebeboa tumrika na bra ne behume ya to yare bi ama wakon entimi enkoda me ka se nyame den anu nyamo se ubehume a yare na atena oso for so many years yare bi a wona chiwade spirit bi a ware wana bra na memfa de na chiwade enka no fa me number is see a 0244 88 14 55 0244 88 14 55 0244 88 14 55 Reverend Sia Apailai Freno na honhom nkomo bia no one no endi yenko Peggy ho na ye ya na ye di program yi abewie ya no Peggy Aunty B
Obuefu na ore na ho. Oh, me dia me chi owi ase asisi semo. Okay. Nti me ngoro nche. Oh, yeah, fact. Okay. Sika so die, e fi wo. Ojumani bia so se fata na ketua. Ba aya na de bia yankase ye ka ho bia ku ye ho abomfu. Oya wo se ubeye ne den okọ adwuma ni ho okọ ma ye mfa ne sa nyankopon kra wa mfa ne sa enu nti no obo hellfire de ma de bonefo wona wonye nyina wo se ho no do mbegu apapa fo ni begina ne nsa ni fa so ntade nti na wo se adwuma bia no wakọ akọja tum se ubeye ne sa fa ne sa mambisa abrabo mu ma nyina ye ka ho o se life after 30 anything that brief bia ya de papa da bia ha ende enye ade na wo se bia hu bia ya de papa ende enye nta potro kwa hu me a Debbie. Messi ni nanka wo ye wadwuma na wo de papers aton na waje usika. Okay. Debbie a door for the boys, we door for the boys so. Aye some politicians na na dia mo obi kitesika, obi wonim dia adwuma ye dia ma boy ye fesa Philip no. Obetumi aye. Messi say ya ba na wo power nti no akwa akwaje. Kuruku wo so wotimi ntia omoka. Wo no papa no mo ye adwuma. Wo so na do nsa hye oboto nanka wo so bia nko obo de bia omusi bra. Na no so dwo so te say the reverence adwun so ye ya. Enko ye kra. Wa wo no papa mpanyifo we ye adwuma. Wo so almost by 4 months. Na ka dipa nko ompeska na nko de na ho de bebe so aye. Ama obi kura prawom. Wo ma no 2.5 and na ko ikar ko hospital anti di ASN. ASN na abaska no nde we si twa scan bo. A wo di 2.5 ama dipa nse wa nko hospital. Na ka de bia na ka woni ni adwuma na wo de ni sika mana. Enke bedu so be pre ni so de da fie no. En se be first na nka bibi do chichira ya nyiska o. En ya ala ba ni zongo no ko. Ya was 1000. Won fan to ho no ma anti wo chire ma. Ada na omotesa. De bia na mu yusu ma adwe. Obi ni ABC ni chiro ka credo nso ni nyansa sene. Obi se ye nyina e ka se be ko school ka wa na be pa mata de ahye ne yonko. Enka se bi nka wa na be yi ye yonko agya nan. Enu nti na bonkum dware ni fa na ni fa dware bonkum. Wa ko school wo so de na ho de na be ye adwuma. Awoso otua ne ka yes owoso ka ni bre woso kwa nko oboro wo de acha okwa na ka wo de so fini jam na ti kwa ka ne sa ko ba wo de ade sete it's very painful be ko school wonya sika on ne yiri so kwa o me na dwane di onu so wo ko wana ne yira say deny all because of say ne nim say o da ko twempena because so ye ntua ne ka ana motesa na nka be ka na nka ko bono na ka ni sika ma na nka be atake ne to a meme ne ka obi de me aba ha se ontua ne ka wo so o chino ba ye twen oba ye mpe story bia onfo musika nyede emo mu diska ni de gumu botom contract no so ma wie o so ma wie ni o ma diska no mo ni ya de foforo ade ntina de woni ni ye adwuma se nokra enkanti bi woni me na ye adwuma okọ ba bia pegi besi na nyede yeko ade ntina bia omodo mo different employment ai mo different employment baby ere ko bia wacho wedi oba ko chukwadwedi oba ko papa sofo saa udie senkanye time a ni e bietuma oba wo amanfo a mo de the same Philip no beba ha se omusu ban no ntwidi nkoa timi amunya na mo fa mo ma ya radio amanfo kitesika epe adwuma yo yate eye pegi e na ote ni nka no ye nuano fo manfo a mo fa nkonfo na mo ne omo ye adwuma enne abrabo mo eden nipa no oni ni dinokrasia bi wi mama o se ya yesraw fama no enche bia ye be kodwa so na mabra eni yen akwa kodi edwa so enkomo se wo be nom se wo be hye edro bia etete wo anase how bia etete wo nedro e wa hanom se ye de be ma ona mu de bia je se ntokwa ade e di asem mabra na pegi mu mi ona ene na wo montem mama ha dwendro Wamiro ese nyambo cham kamede na asem beba no aka me kra ma sem wo ba bi obi se ade me shime de baba yonko jaso abeda se abusua Devil's Spices setun sa e dia framo ye kasa dia kire mana mo nkwan nyonyo no chan kokko Johnson no Devil's Spices na ebeboa mo ama enkwan no taste abamu kama na ye de me pa chewe natural spices nti wajuane no wo de fra nso boni bia eni hu de ye me de ene se edie fonso ajetumu se eye enti mo amoye choba e wo kwan ho no indomie fo na moto no ne teli ano
flavors abam ti wo ye hotel ya no wa amane ma ankomu a obesa ho akwakoto obi foforo otu a osi aduro enye aduro ne kitchen no anasa ne nsa no na ebo restaurant ahodo mu behia chese food vendors ni nada Herbal spices na ye kamfo e dia ma sesane memu na ema waduane no enye de sansa akokodwo nso ne de ya no mache na wo ti restaurant didi nkwane nkwaye nso be ye nda watua e we se wutimi di ema ne san wo mu si Thursday inside into kotobito anasa kopa bi eto na afei entumi mu ema waduane ne nso enye de ubenya biato ewo omanga na mu edwaman ahodo so afei shops ahodo a eben wo ewo bebia wote no ubenya bi ato makato save day for ajatum say ye ntunya bito a ebeboa 0531105545 na ene dedel for eni nkomo Power Specialist Herbal Hospital Dr. Akosia Ejoya Mami yakache eni akwakope wo mo so eboa papa ma yade a etiw mu ewo nipadua mu nso ekọ ye didi a ye num no yade se yade nso ebata ho enti ye ne Mami Akosia Ejoya enkasa na wo fa hama ensa wo yade na fe wo yade na ada ne krankro no enyi emfemfiri wo so wo se de oye ho ade titiru hepatitis B yade no enti wo de hye bi ebi aba betena ne so moje mo ho achinye ede ne kopie mu wo baby foforo yade ne nkoye fa ne koma Mami Akosia Ejoya na omo a pam na wonyi emfemfiri ho no achi wo no ahodo ase wuntimi ma e wo hospital ho no mo a da bia eton Herbal aduro bia no de kobisa se ye ma wo Mami Akosia aduro no ne nupa ne bi na afei enonom ansampo na se bia wo beko hospital ho no ma wo de wani akire mu ho ne no na eye comment obi onum bibia edi ho adanse se eyi yarewa ahodo edi free nipadua mu fe yase leg bosom twen wo ma ne Jasper filling station no ehwe ne mum 0244544422 na ene wo mo eni nkomo nyame adoma July ye kai mo samu amu penim de e de ato ade mo wodada ne so no e Sanska University College of Design and Technology na eboa wo me pa chopa befu nim de kakra e ka ode ho gan no ba bia yeduru no ade chi ade sene na ena no ekonanim enti wutina honom etwentwen wo ho na wo se wo upgrade wo ho chese wo nkoanim e wo abrabo mu a ebe ha dwene ebe kakra ebia na wunim na nipa na wokoto no na wo so e wo adwuma mu no wa upgrade ne ho de beba besan wo ho wotiwa no ani abre e ya sanskafo e na e ma wo sa privilege ne se kwai na ekobo wo ho so sua bibi kakra e fa ka de wunim no ho na e mo wo mo ye diploma courses afa degree ahodo niema wo certificate nso na kopa hyewa e no so mo ye ho adwuma e de ma July admission ye bie e de atomuti kofa forms se de be ya won ka chi 0540124400 na emwa dank for say enemu nsaya de ne ya fafa na kache san se wo mo ye masters fan e wo game ni mo me pa cha ye syphilis gonorrhea candidiasis e na age ahemfie ho no maboso a e ma ne nya akona e dank for e na ebo apachi number 2 wo mo ben city life hybrid school ho 0244017556 na ene dank for enkasa ataju sam no e Kovi organic tiger nut extra fine powder e draw way e na ebo ma yetumi edidie moja e die frunsani ye e wo nipadua mu kese mro so a wo pese wo ho wo so etie na wait no e hyehyehye ye no e Kovi for aduane no e na eboa anopa breakfast no ayase bigum wunya nkwan aduane kra wutimi sakakra e de fra wo pese o de be fra aduane bia nso so betimi asagu anum saa wunya de mu adwo na afa wo de a wo hye ne down na e ye adwuma e wo nipadua mu furniture mu opoku trade no benya bia to Fredimens wisdom amachi supermarket afa Tech Junction taxi rank ho na edro no yato e de apete ho no mo a wo benya bi ato Akoma FM kra hanum say no wo ba e ade so benya bi ato 0505408862 Royal for egusu omo eye promotion me pa cha wo 50 Ghana cedis a wo de kọ Royal woni a e yade mpa cha wo de hye bi e wo fie na pomode ho nsem no e wo foma fa no kodan Royal for sanse ebo no yatete so pan e de ama 50 pe wo de baba beje wo card anase wo folder na doctors no ejina wo so asa wo yade me pa cha nuro ne de ye tonti wo ba na wo pekakra e de ahye ho etimeti Monique Junction manugusu amekase ya omo ye adwuma sanse enumro no nso ene fa ansa no mototo o mapono mu edwoda ekopem memenda e yade so musim kwanya 0242951005 na ene Royal for eni nkomo. Good morning Herbal Miss Chanso eye edro won so a
ababedum Ghana for pan good morning for me fan to anim say ensesa we yare ansa no hwehwe wo mo akira kwan apomodin kura wa wo koba wa no dindin ya pedro ni bisi wa chifi wo to ento ba akoje ne ba komienu miensa sanse ne no ade a wo bebisa ne ne ade a chemo bra ne bro no yatum enti wo bom ade anya ska ne kakra no to ne mienu miensa na aboa wo na afa wo bobo adro ne kakra Dr. 3 days si enim ne Ghana ha ne sompa ene adwuma pa wo yenti enkrofo kro na ato ne din se oye Dr. 3 days sanse na nsa pepe se de yade no siti a wonya agidie kope good morning na dro no enom ye ne 3 days pepe na wahunu se esunsun sanso na afiase a eyi adie ewo nipadua mu enti infections body pains ne sciatica ulcer ka ho menstrual pain ede disorder and sexual weakness pressure ne diabetes kidney any liver ho sensem no good morning na dro no etime boa emanioma ehye 0246594117 0246594117 mama Barbara yeda super ye twa yo hokitu e bi enyi we fidie no emfiri ha mido na den na wote ho a waye stiff saa no ono kwano no jama wa bre akos sani amensa ne menamu twetweme no emu ayi titiriti mentumi pon sori wo na enwanwa enu mi fridom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wanom 3p garlic mixture emma moja edu mofu sane no echeyi natural garlic papa bi ene ye dia ye aha nanu na madam fu kofi mpo ka kire me se he work natural health for bi bidrobi omodi aba ye fe no 3p garlic mixture wo kotojo ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3p a ebejane se hum edroi enye mapemfo ema wo manofo ananse nkoda wo nyanya mfie dumienu FDA agi adwedie nkratso yi atum 3p garlic mixture yi obenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops ni namu bokuma se obenya bi wo Misty Herbal, Colinac Herbal, Apidan, Danny Herbal, any Angelos, Fred Piwak ewo 024-89-288-24 and 020-100-0021. Yo yamamo akwaba akoma Nsem ewa akoma 87.9 jumedie ebaso ejwada kopim efiade bia 12:30 yakopim se nomiensa ebebo na mahwe yenso ewo Onia TV eno de 2:30 na obeye fi ho edi jumedie foforo edi atwaso Facebook TikTok and YouTube enso Beluchi nanaya enne mrantie na o streaming room ho no edi yen ekọ ho dwumadie omo hyehyɛ ema ye de bramu de bia nana bila kantranka Madam Faustina Derry ena Spartus Kojo Sakode ye panel members no Reverend Sia Apai Life Queen Sabi Debra Peggy ena Papa J omo ena oti omonka edwada ekopim efiade bia sa won so hwe ye na wutie ye na opesa wo de wasem eba na ye nyina ye di ho komo ne esuade ewo mu a na wafa ye number isi production number 0530 507-849 0530-507-849 your WhatsApp number no 0246-766060 and ne the oyemi makeup Naya makeup ono ewo amokom golden gate heya ena Naya ewo baby awoko bia say engagement birthday party wo to bedin and now normal makeup kra na person Naya mawa obeye edi ama wa ma na share ho kra na ofre na oye home service enso edi eka ho for Naya ewo 0209586283 Naya NCS yo ho de opa matade edi share me enso Mami K fashion ono so ewo chapache fire service for ho na head office wo ehwa ena Mami K fashion ono so ewo for Mami K ewo 0249398486 na Mami K empam atade enfan show na ohu enye fefefe mi ametena dwom na de dwumadie ho chia me Beatrice Piogabra obetimi afre me Aunty B me sorry na sports etwa so yeda mo ase